Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nagpintas matanday ta bagpak mo, bes? Ay, original daytoy from Thailand with love itich girl. Oh, nan, kita agman. Matmata man na imbag, bes. Original ko nakaruden. Ayun, original sangag paisuan. Ano fa? Apay, kursuladam, kayat mo agatangan? Ay, kwa, bes. Saan? Awan balak ko amang gatang. Angam na ipabulod mo, buludag Ano? Buludan? Adda ngamin outing mi inton Domingo ket. Buludag ko ma, tapangikargaak kadagiti masapsapol ko. Di ka agdanag, isublik matlaang adagos, bes. Promise. Hay! Diyak ko makayat nga ipabulod. Ang sige man langan. Tapno di mo mat ibaga nga imutak. Ang ni ay wanam. Di mo pukpukawan. Kan isubli mat ladagos. Ta usarak mat inton ag out of town kami. Wen ko nakmat, isublik na isubli. Di ka madanagan. Nasa mabuting kamay to'y bagpak mo. Hello, friend. Nakaawag ka mat? Aywan, friend, adda nga min reunion mi inton bigat. Ang mga numabalin ko abuludan jay kameram. Ha? Buludag ko ma jay kameram, kunak, friend. Ay, kwa friend. Pasensya kan angam, usarak mat. Adda nga min papanan mi inton bigat. Ay, kasta ka di, friend. Wan, friend. Di mo't duwati kameram. Wan, nalaka amalubat jay maysa. Iso jak unay usaran. Day lang arudan ti buludag, friend. Ha? Alan friend, saan na bale, isublik mo't laang adagos. Sige, umay mo nga rod alaan dito'y balay, friend. Ang anusam nga men, talaga nalaka amalubat ti battery na. Wen, friend, awan parikot iti dayta. Tinapatag, adda o sarak. O sige, taumay ko alaan inton manam, friend. Ne, adamot ka barbaro abagpak mo, manang. Nangalam iti dayta? Kat ginatang ko sa dino pa'y kumangay. Ay nawaw, madlaw ang inginana. Original kadimot lang daytoy? Siyempre awan usar ko alalakaan anya. Anya ti pagkun ko na am kanya, chip. Us? Kasla ka no sure Kukam ka dingag paiso daytoy, Wen ko naklangarudan. Ay unay kan aya. Awan man la pamatim kanya ako. Ala, ada pa'y barbaro kami ram Wen, dagulit ka mo. Apo, buludak tuman mo't ngarod manang. Kaano abuludam? Inton umay alawas manang. Mapang kami kanwag hiking. Maibagay unay dayta bagpak mo kanya ka. Buludak tumot lang dayta kami ram Sige, ngam na kita ama. Di mo pukpukawan. Kan aywanam. Itikas na saan amadadaol. Nangina dagitoy Daniel, saan abasta-basta kunakmanan. Wan ka di, danag mon. Amukmat nga agaywan ka dagiti bulbuludak agamit. Saan akas kang ka, dusay? Hello, Bes. Sa dino tayan mo? Isublik ko matoy binulod ko abagpak mo. Ay, wala niya. Ay, imbag man tayong palagip mo. Ay, nakalimutan ko na kaya. Isublikon. Itikas na, makabuludak tumanin kanta. Kwa, idulid mo pa ilang dita. Jak pa'y ngamin masango nga umay alaan. Out of town akes.
Kasta ka di, bes. Wan, iso nga idulin mo pa ilaang. Awagan kan to, inton makaawid na. Taitulod mo to balay. Okay nga rod, bes. Awagan nak to inton makasublikan, Taitulod ko balay yo. Wan, bes. O sige baliwan tanto lang ti agsarita. Ado nga minti pa ka kumikumak. Sige lang, bes. Sana bale, nasa mabuting kamay to'y bagpak mo. Ay, Diana. Apay ka di, tatang? Ikateman ti kasta nga ugalay. Nga niya, tatang? Naghilig ka bumulod iti usar dagiti gagayem maw. Di ka lagbain. Anya? Anya nga'y kumatipagbayinak, tatang. Adda nga rod agpabulod, di buludan. Na. Jak mo't ida pilpilitan amang ipabulod ka. Ay nawaw. Agrason ka pailaang. Ay apaw. Amaw ni malalaam. Saan kumot nga ugali ti kasta? Imbag kumamin no isublim adagos dagiti binulod maw. Saan mo tadama di taan nakawara? Timaday, pag sinsinublatan nyo pa nga agkabsat. Ay, kababain ti kasta nga ramid maw. Ay na, bayan nyo ka di tatang. Isublit ko man, ngam saan da pa'y mat ka nga usaran. Iso adita na pa'y lang. Ay nawaw. Gaputa di na pala usaran. Saan mo mutin nga isublay? Nagalas ka ti kasta nga aramid maw. Ay naapo, bimababayang ka pa'y mga raw. Ni tatang man. Yung kay subli dagitan, tadi kat isupay apakasarsaritaan da tao. Di talag bulod-bulod kayaw. Adi umat ang mga isublay. Nakababain to the people. Wow! As in, wow na wow! Ay, nawaw! Nagpintas mo ta shoulder bag mo, friend. Siyempre, friend. Regalo ni Antik daytoy manipod Canada. Ay, nawaw! Nagpintas na talaga, friend. Madlaw a branded. Sigurado anangina dayta, friend. Wana, friend. Katno siya klaang tiinikan ni Ikit ko iti kastoy a shoulder bag. Ay, friend. Amangan numabalin ko manin abuludan. Ha? Adda ngamin atendarak akasar inton umay alawas. Hotel ti pakaangayan day di akasar. Sigurado ababak ng dagiti umatendar ijay. Iso ano mabalin, extra akpay laeng manday ta shoulder bag mo, friend. Ay, sige kita awan. Ay wanam. Iti kasta saan amagasgas wino marugitan. Diyak ko makayat nga ipabulod. Tangay agayem ta, ipabulod ko. When ka di, friend, no problem. I will take good care of your bag, friend. Basta, isublim mo't lang adagos friend. Wang ka di. Don't worry, my friend. Ay, kasano nga tada ito Awan mo ten kwartak. Sapay inton bigatan di ibagbaga ni Charmaine a panagauting mi. Ay, saan mabalin ajak sumurot? Ay, anya nga taya ti rumbang nga aramida. Panunot, agpanunot ka dayan. Aha! Amukon! Wen! Amukon ti aramida. Ay na! Makapakatawa talaga dagiti a vlogger. Makaparayaw dagiti content da. Anti-stress. Ay! Ay na, mayat man ti aldaw ko nakabuya kadakwada. Ne, ang korek ka. Kasla di bagpak ko madaytoy. Wen! Iso nga pagsuda itoy! Dahito dyan pabulod ko abagpakan ni Dayan. At dapay nakakabil a kitchen iti ayan ti zipper na. Ayan! Apay nga da iti dahito alalaki. Sino dahitoy? Ay, awagak man ni Dayan.
Makarubat ka mat manang. Sa dino ti papanam. Adda outing ming agbabarkada. Ay nawaw. Sana all. Nan, ikanak man nga rod iti kwartam. Tan-anom ti kwarta, bakasyon mo't ina. Gapota bakasyon, di na kunikan. Ikanak lata. Adumot lata ti paggastusan o bakasyon. Ikanak ko na manang. Awan kwarta. Umanay laeng a pangalawans ko da ito'y. Adda pa'y bayadak para iti contribution me. Gumatang kami pa'y iti makmakan. Ay nawaw. Kundi outing ka ngam awang kaam kwartam. Adda ngam nakabudget laeng day a para iti outing me. Aglisi ka man kit di tadalan ko. Tanay, mapana ko. Agur-uray yung dagiti babarkadak iti meeting place me. Papaw, ta kundi shades ka pa'y. Kung naman lang asino ka kabanangan ay. Butaw sa mag-amti bulsam. Oho, mapal ka laang kami. Saan ka makauting? Babas! Unay ka ni manang ay. Adamat pos ni Dayan. Kita akman. Nag-outing dagayam. Nagmayat matan dito'y napananda. Damagak tuman no sa dino abanda da ito'y. Ison tuman mo ti papanan me. Malagip ko. Di na pa insubli ti shoulder bag abinulod na kanya ka. Tinasayaat. Awagak. Damat nakatagkin kwa na aladawan. Thank you for this shoulder bag. I really love it. Thank you for the low price. Anya ti kahit asawon da ito'y apos saan nakatagkan ni Dayan? Guray ka. Di mat shoulder bag ko ti awit-awit da ito'y ababay. Ay. Maday, tagparparik na kanya ka. Awagak ni Dayan. Ay, hello ma'am. Pasensya kayo, no da kayo ti inawagak. Diyak ngamin makontak ni Dayan. Salud-sudak lang ko man, no apay nga adakin ka ti shoulder bag ko. Ha? Anya a shoulder bag ti ibagbagam, miss? Ti shoulder bag iti ladawan nakatag ka ni Dayan. Di mat si kaday jay ma'am. Ay, miss. Apay ka day. Ay, kuwa ngamin ma'am. Amok asa anak ang nagbidot. Ti shoulder bag ko lakit di tinakitak nga igam mo. Anya? Kasano ko shoulder bag mo? Katno ginatang ko day jay kini Dayan. Inla ko na kanyak idikalman. Anya? Unay matan ni Dayan? Intalag ko kinkwana ti bag ko. Inla ko na lang gayam? Ti awanan bain a babae? Ha? Ay, pasensya kan amis. Jak magnamin amo ako kwam daytoy. Ang amtap nga awanan ti rire. Isublik king ka daytoy abag. Subliak tumatlaangan kini Dayan ti kwarta nga inbayad ko kinkwana. Pasensya kan talaga. Ay, okay laang ma'am. Awan matkit di parikot iti dayta. Biktima kayo laang mat. Sinayang laang ni Dayan ti panagtalag ko kinkwana. Ti amok, pudpud no agayam. Saan mat gayam? Oh, si kamot gayam Rona. Naimbag nga oras mo, friend. Itaman pa'y nga imay ka dito'y balay. Anya ti masapol mo. Ayan ti shoulder bag ko binulod mo, Dayan. Ay iko, friend. Impalondrik pa'y laang. Impalondrik iti kalman. Iti kasta, nalinis kan na banglo nga isublik kan ka. Unay mat dayta na kinaulbod mo, Dayan. Ha? Anya ka din dagita nga ibagbagam, friend. Naimbag na oras mo, Dayan. Ha? Melody? Oh, naklaat ka niya. Kunak man nukukwam daytoy a shoulder bag. Kunamlan asino ka amang ilaklako ng binulod mo matla ang gayam. Tidakas na, at dapay larupam amang ilako kat saan mo magayam ako kwa. Di ka laagbaing. Ay, friend, sorry. Nagipitak ngamin. Isuan na pilitan nakamangila ko itibag mo. Nagtalagak king kadayan. Dinadaal mo laang. Ayan ti kwartak, isubli mo Dayan. Ha? Ay, friend, nagastos kun. Ang di ka agdanag. Mga ramidak iti pamuspusan, tapno mabayadan ka. Promise.
Sorry ka din, Rona. Sorry talaga, friend. Hay, di nakawag-awagan iti friend. Ngamin, manipod ita sa antan nga agayam dayan. Dinadaal mo ti panagtalagkuking ka. Hoy, Dayan, ayan ta binulod mo abagpak ko, Sa dino, tinangipan na. Ha? Ay, friend. Di na ako manawagan iti friend. Dinadaal mo ti panagayam ta. Friend. Hay! May strisakan ka. Ingka sublian ti bagpak ko ngayon lakom. Kat isublim ka niya. Understood? Ay, Sumungbat ka man iti limpyo si ka. Saan akwa lang ti isungbat mo. Tapno saan akang high blood kan ka. Si ka lang arudan ti mapapabuludan. Kakasyan da ka lang arudan. Ngim nagpuskol pa ilang tarupa. Mamangilako ka iti bulbuludan. Awanan ka iti bain. Sorry, friend. Sorry talaga. Saan na maulit? Ay, talaga saan na maulit? Min! No di mo maisubli ti original a bagpak ko intong bigat. Ipapulis kan. Understood? Anya? Ay, sana, friend. Maasi ka kumakanyak. Di na ka di pa pulis, Pwes, isublim nga ro ti bagpak ko. Uwan, friend. Mga ramidak iti pamuspusan. Iti kastama isublik ti bag mo. Basta di na kumamot ipapulis. Pangasim, friend. Ay, daytan ti bagbagak kang kadayan. Namin ano a binagbagaan ka. Nga mawa mo dengdenggam. Nagtangken tumutaulaw. Tatang. Makamu ka. Sikatin nga ramit iti dayta. Iso nga among marudmait no kasano asulbarain. Tulungan da ka diya, tatang. Pangasim. Ahay! Awan ba itulong ko? Period. Tatang. Nukunak nga awan. Nawatam. Angam, tatang. Awan ka ron! Ipapulis nak ti bakla. No, jak may subli ti bakpak na. Ha? Kaya tiyoy, amabalo da. Kagungko na ma. Dayta ti malala tinatangken ti ulo na. Di naktumag nga mindengdenggain. Anya nga ita. Di parikot mo daytan. Ay, nawaw! Di panangluko iti pada a tao, kat adda nga adda agururay a karma. Di kan tupulos agbalin a naragsak, no adda tao apas pasaktam, kan luklukwam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anto iti pagbayad iti abang itaabulan ba kahit? Alam mo, unta mga no magastos ka. Ito na. Para iti silaw, kundanaw. Makamu ka namang i-budget Nayunam alakay. Awa na rin. Dahil talagang ti kwartak. Pag-allowance ko lang tinabatin. Pamasahe kan pangkaan ko lang ngayon na mapanagtrabahaw. Kurang aday to'y. Agpalingki akpay. Ay nawaw, i-budget mo nga raw. Tanayawang kwarta ka. Urayan tamanan ti sumaruno aswil daw. Pangusaram nga min aya iti kwarta. At dagatangek lakay. Importante. Ay nawaw, anya kumaday ta nga importante. Kano kompleto tamutan iti kagawaan dito'y balay. Basta, importante lakay. Makitam to inton magatang ko. Atoy, awanan. Lasa talaga daytan. Aginot ka matatani.
Nagrigat ti kwarta ita. Nagrigat ti biyag ita panawin, bakay. Wow! Nagpintas met daytoyen abag. Ha? Iadto kahit kuman. Ay nawaw. Mayat day ta sapatos Sigurado ang maibagay kanyak daytoy. Nang runa no agsuutak iti jeans. Iadto kahit kumanan. Oops. Aday ta. Ag-check out akon. Nagbiit Duwala ang nga items ngam nasurok mo 5,000 ti balor na. Ay na, sana balik. Angel! Angel, iha! Ada ka ka di! Umayak man! Ha? Ninsamot Madam Dolores ay ay. Ha? Isong agpaiso. Nakita ti panagsirip mo, Angel. Rumor ka dita. Ha? Ayawan, madam! Mabit lang! Naimbag nga oras mo, madam. Kastabat kan ka. Agam kano nga iti panagbayad yu iti abang yo. 2 bulanan adi kay nakabayad. Ay, kwa, madam. Agbayad kayon. Iti kasta, saan kayo apapanawan iti balay ko? Ado ti mayat nga agabang ditoy. Saan lang ada kayo? Ha? Ni madam mo't, saan mo't kumaakas na, Hindi kay kadi agdanag, agbayad kami matlaang, madam. Kano nga'y nga rod ti panagbayad yo? Nabannog akon ngagsubli-subli ditoy. Di umatamot ag disnudong agbayad. Masapol nga umay kayo pay lang sing-singiran. Ay, kwa, madam. Short. Uwan, na-short ngamin ti asawak iti budget. Saan na bale? Next month, madam, sigurado ang makabayad kami. Na-short ko na? Uwan, madam. Ado ngamin tinagastusan mi ita abulan kat. Iso at talagaan na short ti budget ming agasawa. Katno ka na yun ti panag-post mo iti Facebook kadag iti baro nga usar mo. Ita, ibagam na short kayo iti budget. Ay, kwa, madam. Kastilangan. Baliwan yun to ti agsubliin ton umay alawas. At dantumat siguron madiskitar nila kay ko apagbayad iti abang mi. Apaw! Apaw! Nay, anya day jay, sir. Sir, dito'y kaditean ni Ma'am Angel Mendoza? Dito yung nga raw, sir. Anya ka diti masapol yung kunkwa na. Ay, ko sir, delivery para kang kuana. Ha? At to'y sir na Ni, anya ngay kano day toy, sir. Ay, day tatidyak mo sir. Delivery buya lang amain. Di mi mabalin alokatan dagita nga items. Kasta ka di, sir? Wen sir, nabayadan na makidin Binayadan na ni Ma'am Angel iti Gcash. Ay, sige sir, panawang kay Pai. Ado pa nga minti deliver ka. Angel! Angel! Adda ka ka di! Angel! Ma'am, da kayo mo gayam. Umunag kayo pa, ma'am. Ay saanon, Mark. Agdardarasak ngamin. Ni Angel, adda ka di. Adda, ma'am. Iso na lang at nakaturo pa, mahit. Apay, anyat masapol yung iti asawa, madam. Umayak ag singir, Mark. Agtalubulanan adi kay nakabayad iti abang yo. Anya? Agtalubulan ko na yun, ma'am. Katuan, mayak idi namin sangal daw. Kat kuna na baliwak tulangan ti agsubli. Iso ang nagsubli kita. Masapol ko nga minti kwarta. Iso nga agbayad kayo kuman. Ay, nawawa. Sana nagbaybayad ti asawak. Kat no binulan akmat amang tad iti pagabang may. No kanayon samat ngamin ti panag-order ni bakat mo iti online. Makitkitak kadag iti post na iti Facebook. Naglukaw ni Angel. Agbayad kayon. Iti kasta. Saan kayo apapanawan dito'y balay ko? Saan lang ada kayo ti mayat nga agabang dito Ma'am, pasensya ka na.
Atoy, advance ak pala ti abang may. Di kay madanagan, ta mga rami dak iti pamuspusan. Tapno makabayad ak metlaang. Sakpay nga agtapos itabulan. Hoy, Angel. Abay, nangipanamanan itintad ko pagbayad mo iti abang ta. Ti ko naman kanyak nakabayad kaan. Ay, kwa, sorry lakay. Adda ngamin nakitak abag iti online. Kursunada ko na day di abag. Iso nga in-add to cart ko. Kat di inted mo ti pinagbayad ko. Ay, anya akamutan. Unang pa'y dagita add to cart. Ngam ti pinagbayad mo iti abang. Kasanungay no, papanawon data ditoy. Papalantang ay. Di ka kidag pampanunot Angel. Eh, kwa lakay. Di ka lang arudan makatultulong kadagiti magastos dito'y balay. Noan niya pa'y dita nga orderan. Kanayon kalakastan. Makamatay. Eh, sorry ka din lakay. Saanin ang maulit? Promise. Maudin dayday a panagorder ko. Diyan ka mukhang ka. Makapahay blood mo tikas tangar aramidon. Oops. Ay nawaw. Adda manin baro abaga. Aha. Ay na, nagpintas. Kurso na adak unay ti kolor na. Aha. Oh, mayat talaga. Ay. I-add to cart ko man manen. Aha. Uy, nagpintas mat day to yun address. I-add to cart ko matlaang. Aha. Agkita akpay iti inayon ko. Aha. Day to pay. Aha. Day ta. Husto day to yan. Ag-check out ako. Aha. Ay, nawaw. 3,000 matan. Sana bali? Adamat ni Mark nga agbayad. Aha. Aday ta. Na-order kon. Urayak laangan ang mai-deliver. Anyat inluto, mapangrabyan ta, bakit? Ay, wala kay. Sa anak ang nagluto. Anya? Apay kay? Sapay mabisina kon. Nagorder akon iti online iti kananta na kay. Anya? Pati makan, in-order mo iti online? Wan. Kano nagpalingkiyak mo iti kalman? Ado ti mailuto iti ref. Di ka pala nagluto mo Ay na, masadutak nga rod nga agluto, lakay. Ay, unay kan. Awan lang aruden aramidem dito ibalay. Ngam ti pa nagluto, kasadot mo ba ay? Ay, basta masadutak lakay. Period. Ay, nawaw. Puro paggastusan ti paglaing ang mga aramidan. Kasanuta ngay ang makaurnong no kasta ka mo takanayaw. Hello, Insan! Oh, hello, Insan Bea. Adda ka din di order ko. Wan Insan, addan! Kasangsangpet na unay. Iso nga rod ngayon mawagakin ka adagos. Ay, nawaw. Nagsaya atin no kasta, Insan. Kat, ipa-deliver mo ka din. Uno siya konti umay mangala dita. Rumwarak mo't lang ngamin adagos, Insan. Iso nga nasaysaya at sano ipa-deliver kon. Sige nga rod, Insan. Ipa-deliver mon. Iti kasta, less hassle ka datang agpadpada. Wan na, Insan. Hustot ako nam. Sige, ta awagak ti mangi deliver. Uraya mo di ta, Insan. Okay, Insan. Ay, kasano gayam ti bayad na, Insan? COD, Insan. Itad mong tulatan, itibaon ko amang i-deliver. Okay? Okay nga rod, Insan. O sige, urayot ti panang i-deliver na. Katagyaman akman na. Awan anyaman na, Insan. Agyaman akmat, iti panagurdan mo kadag iti tagilakok. Salamat sa uulitin, Insan. I-deliver da ita ti may nga order ko. Apa gusto, adda usarak amapan makialumnay inton bigan. Agure ka. Awan samad gayang pagbayad ko. Kitaag man numanupay tinabati akwarta iti wallet ko.
nawaw. Kurang dito ya. Ang titikos ni Mark. Amo kong ti aramida. Manuti may sa kilo at tilapia na na. Ay, 180 lang ang baraw. Mano akilaw ti alaang. May sa kilo na na. Ken may sa kilo mo't lang apusit. Sige baraw. Mabiit lang ang tamang ikilo ak. Ay, adapay ar-arosay. Amangan no kayat mo ti mangala. Ay, aywan man na na. Mga lak iti kagudwat kilo. Sige baraw. Mabiit lang ha. Ato yung tigin atang baw. Manungay amin na na. May sa kilo at tilapia 180 plus 220 apusay. Kan 120 nga arosay. 520 amain baraw. Apay nga ako orang matanti kwarta kati walit ko. Ay nawaw. Awan mo dadum ang naggastusak. Natinag ko nga ta. Ang jak ba't nagkakaot? Kung jak inruror ti walit ko. Ay naglukon. 520 amain baraw. Ato iti bayad ko na na. Ato ti suklim baraw. Agyaman na. Sige na na. Agyaman akmat. Ay nawaw. Nakailad ka ditang agsilsilpon. Idinto tanagado ti iinawan iti kusina. Adda ka mat gaya man lakay. Nagsapa ka mat anagawig. Uy na tanasapa nalpas ti trabaho may. Sika ngay, awan sapay nalpas mo at trabaho dito'y balay. Nakawarwara ti salas agraman kusina. Ay kwa, madamdama akton nga agiornos. Adda pa ngamin ar-aramidaw. Aramidin nga. Kino agsilsilpon mo tininto na ram. Adda nga rod kit-kitaak nga order lakay. Agpilpili ak iti iad to kahit ko. Anya? Adto kart maning? Wun, sana balay. Basit laang matagatan. Ay di ka man, Angel. Kahit no kinisayang pa iti kwarta iti wallet ko. Ay saan matalakay? Awan innal alak iti wallet mo. Promise. Promise? Asino ngay kumatimang kisay iti wallet ko? Alalya? Di nakman paglulukwan si ka, Angel. Kabisado kong tigaraw mo. Iso di ka naglibak. Amok asi ka tinang kisay iti kwarta. Hello, Insan. Adu ti baro alakok ita. Simmang putan dagiti in-order ko manipod Thailand. Umay ka dito'y pwesto. Anya ngay dagita alakom insan. Adu Insan. Kompleto ti lakok. Kitaam ti Facebook ko. Inpost ko ijaykat. Kasta ka di insan. Wen, ang may mayat matlang no umay ka dito'y pwesto. Iti kasta, makitam iti personal. Mabalin mo pa nga ipatas. Aywanan niya. Ay insan, adda ka di baro nga istak mo ti dress. Adu Insan. Ada pa'y crop top. Ken adu ti sapatos. Adu pa'y ti bags. Branded dagito Insan. Iso nga umay kan. O sige nga rod insan. Agrubatak labit. Umayak adagos dita. O sige Insan. Urayan ka nga rod. Bye! Maminjay! Anda kay kaday! Woo! Hello, Maminjay! Maminjay Mendoza! Anya da jay, sir? Ay, hello, sir. Delivery para kay ni Maminjay. Manan? Un, sir. Nabaydan na ka din? Sampay, nga rod, sir. Manungay day ta? 3,560 tamin, sir. Anya? Nagninan? Apo, isa na mabalin nga isubli day ta? Ay, sana mabalin, sir. Siya mga minti-agabono no bilang. Kaya may sa Mark Asol dagitoyin nga item, sir. Kaya may sa awang mo dadaal na dagitoy. Ato'y tibayad. Atoy mo, sir. Mabilang ata, picturean kayo. Tapno ada proof ka, anaaway o tin-deliver ko nga item. Sir, umisom kayo man. Ha? 1, 2, 3. Smile!
Sige gid darasan. Ibarsak kon tupay dagito ikan kanay. Ay nawaw, ni sir may tayo blood. Maday ta, nalpasain. Thank you, sir. Oh, anya man ang dagito yung in-order mo, ah? Talaga, di ka makontento niya. At dapat ka di pagbayad mo dito, ha? Si ka ati agbayad lakay. Makitam day ta. Siyak mo't lang ti agbayad. Di ka lagbainan. Saan ka lang arudan na makatultulong dito balay? Ang maalam pa lang mo't ti ag-order-order. Imbis nga unaam dagiti masapsapol dito balay. Asaan kat aday ta ti unaam nga add to cart, add to cart. Na, asawa nakmat. Nagkalay sata. Isu asi ka nga rod tagbayad. Apay, anyat pagkungkunam kanyak, alkansya. Siyak ti pagalkansyam, siyak ti agbayad ka dagiti orderan. Gaputa asawa ka, kastaki din ti bagam. Lakay. Ay nawaw. Sorry naman. Sanak ngamin ana-inform. Ti amok ngamin ti agasawa ket agtinulong. Ay, no amok la ko maakastoy gayam. Di ka la ko man ingkalkalay sa. Ay nawaw. Nagpuskol mo tarupam amang ibaga iti kasta kanyak, Mark. Napospos-kol mo tarupam ah. Di ka lang nagbayinain. Nagado ang mabayadan. Ngem inununam dagitawan kas kan na nga order mo. Add to cart pa more. Woo! Saanan ang maulit lakay. Promise, maudin at alaga dayto. Talaga maudin day ta ah. Ngamin, naumakon. Iswa di ta makaururnong kahit. Gaputa unaam dagita lohom. Awan lang nga rudin trabahom. Kas tapit ramid mo. Ay, kwan lakay. Sorry ka din. Mabalintamit apagsaritaan dayto abanag. Saan ka din? Tinasayat, pumanaw ka pa dito, Iwan. Amangan no jak matapilan ti bagik. Ket amangan no maipaladaw ka ijibulan. Ah, Pumanaw ka! Ay, nawaw! No amom nga awan trabahom amang sustento kadagiti bisyo wenno luhom, makontento ka nga rod kadagiti banag nga adaken ka. Iti kasta, maliklikan ti apa iti nagbaetan yo nga agasawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, una yan ti kastoy abiyagaya. Anya man ang ti pagpupungtuta, Francis anak kaw. Bigbigat na po do ti ulom. Apay. Kasano mga min, tatang? Awan mo ti makalagip ng agdalos iti banyo tayo. Siyak lakan ayunan. Siyak ti agdalos. Agraman is Buddha. Siyak pa yan ti mangi flash. Siyak pa isama ti orayan na mangi basura kadagiti basura na itirwar. Ay, nawaw. Di mo pigsaan ti sa umanak kaw. Amangan numangeg na katikadwa tayo nga agab-abang iti na ito'y abalay. Sa apayada ni Sandra iti silid na. Nasayakit di tapno makarik na. Ay, pangasem, di kagis skandalaw. Nakababayin mo iti akin ko kwa iti na ito'y abalay. Saan nakagis iskandalo? Kasaritak laeng. Ay, numaamuan lang ti landlady ti kinadugyot dahil ta Sandra. Amangan no papanawin na pay.
Good morning, Sandra. Nasaya tarimwar ka. Itaipay akayat ka akasarita. Ay nawaw, anya manin ti masapul mo bakla. Makitkitam da kita basura. Basuram da kita saan aya. Kat bayam dita Apay ngamin ay apakibibiyangam. Tibilin ti landlady tayo, Ket saan tayo nga urnungan ti basura dito'y ruwar. Ta ang mga no iwara ti aso. Bayam pay laeng dita, ibasurak to. Ay nawaw, kaanon to, Idi pa'y napalabas alawas na kita basura. Ibasurak to kunak lang arudan. Siguraduam laeng, ta mga no makita ti landlady, Ay, tsak kaya ti mapabasol. Ayun gayam, inikat kon ti basuran iti banyo tayo. Kanya-kanya tayo laangan. Tawan mo't makalagip amang ibasura no mapudno. O, diwan, nagadukit nga mumon. Apay, kukwam ayaday to abalay. Agpapada tayo lang mat nga abang. Ngam nagsasao ka, kunamlan asino ka. Talaga dugyot da dya, Sandra, tatang. Bayamon, anak ko. Naarjot adugyot. No di nakadenggan, di mo pilitan. Makaamiris to mas siguro, Ay, nawaw. No kanayon nga agtal na tayo. Awan ti mapasamak. Abay, kasta kanayon nen. Wan ang... Napanuga kon. Siyakla kanayon ng tiagdaldalos. Di mo't makariri na. Uray ti batog na la kumamet ti dalusan na. Ken ibasura na kumamet lagi ti basura na. San aday ta ibati na latan ti tarwar. Ibagam to iti akin kukuha iti dayto abalay. Taisaw ti mangidanon ka ni Sandra. Uy man laangan. Ibagak to no may agsingir ni Nana Miling. Nasaya at mat, tanalagip mo ti umay dito boarding house ko, nanang. Manungay ti nadiskitar mo nga allowance ko. O, naikan Sandra anak ko. Kasla budiga mat ti kwartong. Ay, nawaw. Budega mat nga bagbagam, nanang. Kita man talangam. Naarjud ka ngam kasi ti pagnanaadam. Kasla saan anawalisan iti manu abulan. Ay, grabe ka mat, nanang. Kita am dagita a kurtina. Kurtina pay laang dayta idinaudi nga imayak. Ngimisi taon ngam awang mati kuram nga labaam. Ay, tilamanin madmadlaw mo, nanang. No kasano ti panangasikasom iti bagay, kasta kumama ti panangasikasom iti pagnanaadam anak ko. Kasano no agreklamo dagiti pada mga agab-abang iti daytoy abalay. Adrasamot ti nalipatam iti banyaw, Sandra anak ko. Anya kumangay, nanang. Tay nagsukatam Bayan nyo pa'y laang iday. Ibasurak to. Naa, saan kumaakasta? Ta saan laang asikati mangus-usar iti daytoy abanyaw? Adamot ti pada tayo nga agab-abang. Narigatan, ang mga no adapay ti maibagada. Ay, nananang, agpapada tayo laang nga agab-abang anya. No nakararteda, o di agsapol da iti sabali a pagabangan da. Ay, unay kan anak ko ya. Kat pudnumat, nanang. Di man agin aarte dagita atat tao, tagpapada tayo laang agbaybayad iti abang. Kunak no sino itayin tagdaldalos. Na kayo magaya, manang Connie. Kumusta kan, Frances? Long time no see Kasano, kat ita kailangang manan nga imay, manang. Imay ko lang ang intulot ti allowance ni Sandra nga anak ko. Ay, speaking of Sandra, mabalin ka di akasarita yo ti anak yu, manang. Maipapan itian niya. Idi pa nga ibagbagakan kwa na, nga ibasura na dagiti basura na. Ken agdalos kumamat. Ngam kaslawan mo dengdenggen na. Anya? Day tatipod no, manang. Ay na, naimbaglaangan atasaan nga imay ti landlady mi. Tama nga, no makapungtot no makita na dagiti basura iti ruwar. Medyo dadugdugyot na ngamin, manang. Ay! Dayta ti ibagbagak. Nakaar-arjod. Kanayon nga ag-make up. Ngam adamat ti dugdugyot na. Ala, bayam. Kasaritak tumanan ni Sandra. Kasta
Katimbaga day je abaklakan ka nanang. Di ka kumaagbalin adugyo, tabalasang kan, Sandra anak ko. Agbain ka kumamot kadagiti padam nga agab-abang, tapno di da agriray. Mabit lang nanang, tagsarita kami man iti day tabakla. Nagadukat nga munan. Pudno met tinaibagan na anak ko. Di ka kuman makiapa. Amirisong ki day, no anya tinagkamalyam. No kasano ti panangaywan mo iti bagem, isu kumamot at ti panangaywan mo iti aglawlaw mo anak ko. Ay nahusto nanang, di yu pagbasuraan tilapayag ko. Dumngag ka na imbag anak ko. Saan mo't amabalin at abagim laang ti aywanam, kan as asikaswam. Agdalos ka kumamot ay iti aglawlaw mo. Aywan gayam, nailabakon dagiti ulas kan kortina. Si kamot tan ti makam mo ang mga kabel, taagawid akon into madamdama. Mabiit lang bakla. Ne, di ka matagsali iti dalan ko, ta dapay trabaho, Sandra. Ha? Nagpuskol mat ti panagrupropa man niya. Asino tinangibagang agpulong ka kininanang? Ay na wow. Anya nagpulong asasawam? Ti ko nam kadikit jak amo ti indanon mo kan kwa na. Indanon mo adugyota. Apay, saan ay apod no? Agyaman ka, tanimanang ko nilang tinangibaga. Saan at akin kuko iti pagabangan tayo abalay? Nagpuskol ti rupam amang ibaga iti kasta. Kat agindadalos kalaang mat. Oh, kita man talangam. Uray mamin ano nga agdigos ka. Awan latta ti pagbaliwan na. Ket, si Kangay, nakar-arjod ka ng dugyot kamet. Anya ti kunam. Nakar-arjod ka dugyot. Ay, agsarteng kay Adwa. Nakababay na kadagiti ka aruba. Bigbigatan nga agbinbinog kaw kaya. Di ka man makibibiyang dito'y tatang. Tatalaga na punuan ako niti dito a babae. Unay kan, Francis, anak ko. Apay mahit na makiap apa ka itipada tayo abordar. Kasano tatang? Dugyot lang aruden. Dakas pa'y tirumrumuhan itingiwat na. Binaybay amlat ako man ah. Ay, jak nga na tupulan ti bagi. Unak met nga diretsum iti akin kukuha. Taison ti mangibaga ka ni Sandra. Awan pa'y magngami ni nanamiling. Into no sumaruno alawas kano pa'y ti panagsingir na. Itiks mulat tangkeng kuha na. Ta itiks naman ni Sandra. Tapno saan matayin nga isupay ti pakais-istrisan. Ay, saan? Nasaysaya at latano personal nga ibagak. Malama ka mo ka. Ngam kita niyaw. Liklikan nyo ti panagapayaw. Ta nakababain ka dagiti karuba. Sapay nagpipigsamot ti busis yaw. Umayak man, Francis. Hi, finally, may kaimutlangan na namiling. Umayak ko nagsigir, bakla. Dapat siguro na diskitar mo. Siyempre, amumat, on time ti panagbayad ko. Kwa, ada ko makoncern ko, nana. Ha? Kastoy nga min, nana. Dugyot ti padami a border. Anya? Di nasursurutan ti bilin nyo. Di namot lang amo ti agdalos. Ay una yan day ta, Sandra. Aging gagaya bita kat saan na nagbalbaliw. Ha? No kasta, amamuyo gaya man. Wan, kastamot lang ti parikot dagiti sigod a borders ko iti. Ay, Iso siguro apim manaw da. ay, kasarita yung mangki di. Tano siyak ngamin ti mangibaga. Di nakikan kano. Ay nawaw. Asino tinangurnong iti basura na dito ay bakla. Ay, kwa, nana. Di mo ibaga di Sandra manan. Ay na, kinapudno na, nabayagan day ta a basura di tanana. Jackman amo ka ni Sandra. Di namat ibasura. Ay una yan day ta babae. Nagpuskol ti make up na. Ngam kastoy mati kinadugyot na. Idi pa'y nga imbagakan kwa na nga adalan na tagdalos. Ay, kasarita yun to, into nagawid. Ay talaga nga urayak dayjay a babae. Pasensya kayo kuman nanamiling, narabyanak. Ayun gayam,
At ti abang ko para itaabulan, nana. Saan lang ati abang mo ti makagapo, no apay nga inuray ka nagawid, Sandra. Ay nawaw, awan mo ti amok abasol ko kada kayo, nana Miling. Aging ka kadita, kat di mo amo ti agdalos, balasang ko. Ay nawaw, sigurado ani bakla manen tinangidanon iti dayta, nana. Oray saan nga ibaga ni bakla. Maamuak tulat. Kita man dagiti basuram ana urnong. Maig-igasan ngam di mo mat ko na nga ibasuram. Ha? Napintas ka, abalasang. Iso ano kasano ti panangaywan mo iti bagim. Iso kumamat ti aramidam iti aglawlaw mo. Di ka kumagbalin adugyot. Tapno di da ibagaan na arjud ka. Ngam dugyot ka mat. Katuan mat, nana. Isomatar aramida. Ulitak manan balasang ko. Di ka kumagbalin adugyot. Ngamin saan lang asikati agnanaad iti daytoy abalay. Oray dagiti basuram. Di mo kumaurnungan iti paraangan ta nakababain ka dagiti lumablabas. Ay nawaw. Agrek-reklamon dagiti padam aborders. Iso makarik na ka kumamatan balasang ko. Pangasim tagdaluskan. Di mo orayan ang maumaakan ka. Tatalaga apapanawan ka. Talaga asyak ti kalabanam si ka bakla. Ay, awan ti oras ko makiapakan ka. Ay nawaw, awan ti oras mo amakiapa. Ngam ado ti oras mo nga agpulong kin ni Nana Miling. Imbes ang makiapang ka kanyak, rugyamon ti agsagad iti batog mo. Ha? Umapal ka lang aming kanyakat. Iso akayat mo apapanawan dak ditoy. Anya ko mahing ti apalakan ka? Tanapos ko make up mo? Takinadugyot mo? No way! At least, napintasak. Si Kangay. Arjob ka talaga. Nagpuskol ta make-up mo. Branded ta badom. Iso na lang tadugyot ka mat. Namin na kinasarita ka maipapan iti day ta abanag. Ngam kaslawan mangmangeg mo. Ay nabakla. Ti kunam kit di. Umapal ka kanyak. Iso adadadaulan na. Amam, saan na masapol adadaulan ka. Ngamin, umanayan. Dagiti dakes nga aramid mo apaka ibabainam. Ay nawaw. Kunakmet adiyo pakibibyangan ti basura ni Sandra iti ruar tatang. Awan na agrom day ta babae no kanayon adati iti mangi basura iti basura na. Ay na wow, saan asyak di nagibasura? Ha? Asino? Ni Sandra, iso tinasapa nagbasura itay. Os! Pudno? Wan, alas 6 pa ilaang ka nagbasuran. Ay na! Very good nga rod. Ano kasta? Ay, nakaambiris mo siguraw. Ang mga no nagbutang iti imbaga ti landlady kan kwa na. Nasaya at mat nga rod. Tapno saan nga isupay apaka-stress ha? Mhm. Ay, alaki din. Agtugaw ka na nakaw, tagkapita. Aguray ka. Ni Sandra mo ti agsagsagad iti paraangan tayo tatang. No itay pa nga dadita. Ay nawaw. Himala. Nagbalbaliwen. Huwag narigat ti mapapanawan niya. Ken ay sus, narigat agsapol iti mayat abording ita apanawan. Ay, no kasta ko mati naramid na ididamo akinasarita. O di, okay kuma. Saan kuma anakangag iti adu asao? Ay, gagangay na anak kaw. Talaga akas ta ti biyag. Ay, da kayo pa ilati makamu iti sidang nga ilutlutok tatang Nay, papanam. Sa dino kay kuma, iti ayan ni Sandra. Very good! Ay sus! Ay nawaw. Di nakmatkigtutin abakla. Apay ayan. Hoy, itaman pa, yan nalagip mo ti agdalos iti paraangan tayo. Win agdalusak tapno saan nakapapanawon ni Nana Miling. Ken tapno awanen ti adu asaong. Very good. Ano kasta? Ay, tulungan kan. Ay nasanin bakla.
Sa nabale, tawan ti klasik ita. Iso asyak pa'y laang tagdalos ita. Da kayon tumat inton bigat. Oh, sigurado ka? Uwan. Naamiris ko, apod no dagiti insawsawang mo kanyak idi. Iso nga ita, saan akon nga agsadot-sadot. Agdalos akon, tapno di mo ibaga, anakar-arjuda, ngamdogyutak mat. Ay na, wow. No kasta, di nasayaat. Awan ang tiriri. Ay, wow! Saan adakas ti agbalin an arjod? Ngam kuma, dalusan tayo mat ti aglawlaw tayo. Iti kasta, kat saan nga agriri dagiti kaaruba tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Nakitang paditimpos ni Maita, manang Conchita. Tay video kanladawan na ijay abroad, bakla. Ha, wen, nakitak day jay. Makapasuron nga rod. Masapol nga i-post na amin. Ay napod no tinakunam. No saan a foreigner tinaasawa na dayta a Maita. Ay, awan lamukon. Saan ang makapan iti Canada dayta a babae. Pangalaan na kumamat iti kwarta na. Kat agpapada tayo mat amamirmiraot. Ay, pudno launay. Ay, nawaw. Kitaam no asino ti lumapas iti paraan nyo, bakla. Jakmat mailasin. Nakahudmat ngamin. Mingmingam ana imbag ni Queenie Dayjay. Saan ka di? Ay, wen! Ni Queenie nga agpaiso. Kabisadok ti sapatos na. Ay, sa dinuman nga tan, tinagapuan dahi ta babae. Kanayon mo tan nga agsapat, ipanagawid na. Kuna ni nanang na, ada part-time job na ijay ili. Something's fishy, manang. Ay nauray di mo ibaga, amuklatan no anya ti pampanunutam, bakla. Kanayon samutin nga agsapat ti panagawid ni Queenie nga anak ni Nana Emilia Akaruba tayo, lakay. Ay, nawaw. Anya ko matibibiyang mo kun kuana nga, Conchita. Di ka kadimas daaw no apay. Sardengan nak mamay. Ang mga nubar ti pagtrab-trabakwan na. Unay katikla si ti panunot mo na yung nga tao. Unay yung tikasta, mindset mo. Amin ang makitam, ikam itidakas akay papanan. Ay nalakay, ibagbagaklaan mat ati maobserbara. Ay, saan nga amin kat masapol apakibyangam. Unay kan, di ka lang amin makarelate kat. Isungay ka na tayo ti Diyos iti saggay sa abiyag, tapno saan tayo apakibyangan ti biyag ti sabali a tao. Naimbag ko maano pagsayaatan day tangar aramidam. Ang saan mait, tapasig mo't apanang dadal iti pada matao. Nay, rumwar ka man ang anak ka, katrabihin. Anya nga rod, kat call center mat ti pagtrab-trabahuan ti anak yo. Uray rabi ag trabaho latta. Wan ahangam. Di nakpakadanagan nanang, kabaulak ti bagi.
Sa maysa, nasaysaya at matla ang ti kastoy. Tapno dagos ang makaurnong ta, iti maigatang iti materyales para iti dream house ta nanang. Wad matkit di anak ko. Mala, bayam, tay tuloy ko mati ag online selling. Tapno matulungan ka, anak ka. Wan nanang, nasaysaya at ang ti kastang aramidin nyo. Tapno saan ang masapul arumwar kayo. Aglalukot at damat ti rikrik na nyo. Diyo kabailan tinadadagsan at trabaho. Malawanan. Sige, agrubat ka nga ruden, anak ko. Tanay, maladaw kan. Agan-anat ka, ah. Si kamat ti lumabas iti paraangan mi, Manang Emilia. Itaman pa'y arimwar ka. Ah, Kitno kanayon nga agkulkulong ka. Italaang manen anak kita ka arimwar. Anya ngay dagita naka-eco bag nga awit mo. ay nawaw. Di mo ibaga atibiyag ko, kat banbantayam, sika, Conchita. Ah? Uray ni Queenie nga anak mo. Kanayon nga agsapat ipanagawid na. Siguro, addamutin kalukwan nga aramidan na. Hay, piman mataya. Ay na, Conchita, nawan tinasaya at ngay bagam. Mabalin ka ding agsardeng ka. Busy ak, iso adi ka manaktak. Tawan ti oras ko iti tao akaskan ka. Ni, asino tagpatpatakder iti balay, Gardo? Addamot nakitak ang nag-deliver iti simento kun landok itay. Dama ng Emilia, agpatakdarda ka numat iti mansyon. Ay, nawaw. Dama ng Emilia kunam. Agpatakder da iti balay da. Kinapuno na kat ay bandak ang makipurdiya. Talaga mat gayam ang nadiskarte da gitang agina. Uray anya, aramidan da, tapno laang adda makwartada. Unay kat tikastan. Dayta, tayo kung nadaan, nadiskarte. Nukas na mat lang ang adiskarte, ay uray sa anin. Agsisinukat mat ti lalaki iti biyag da gitang agina. Na, ay unay kan. Agsisinukat nga ibagbagam dita. Pudno mat, iso ang kanayon nga agsapat ti panagawid ni Queenie. Nimot manang Emilia ananang na, kanayon nga agkulkulong dita balayda, taadda milagro nga aramidan na, iso nga adda ti kwarta na, ha? Iso addi mon tanggapan ti makipurdiya kadakwada, Gardo. Nakitam ka dito balada manang Emilia, kan Queenie ang maipatpatakdar manang Conchita. Ang laki-laki. Dakula, ngumdangkas mo tinagtaudan na. Ay nano siya, ano saklatan ti agnaid iti kalapaw nukwa. Un matkit di Ay hundayam, nakitam ka di, no ijay ti ayan ni manong mo agardo, bakla? Wen, madamati trabaho dahi ti limabasak. Ay na, talagang awan deng ganday ta agardo. Kunak lang aruden, asaan nga ijay ti pakipurdiyaan na, napanpay lang mat. Ay na, bayam, ano iso ti kaya na? Uri ni Manong Gardo, ano agsasao, madlaw adakil ti bilib na kadagita nga agina. Husto lang unay tanakunam bakla. Dakkel lang unay ti bilib ti asawa kadakwada. Angam na siya, ha? Sa anak to pulos nga agbilib kadakwada. Ngamin, amok adakas ti pagtataudan ti kwartada. Umayak man, tatang. Nay, si kamot gayam Gardo anak ka. Kumusta nga iti patpatakder yung balay da Emilia? Saan pa nalpas, tatang? Ang adu kami, mate. Sigurado amalpas adagos dayjay. Umapal, asigurado ni Conchita nga asawam. At daman ti kalugaran tayo nga in masinsaw. Ay, ni Conchita nga asawak pa lang ti kunayo mo, tatang. Ay, no adda makita na akaaruba tayo nga umasinsaw. Dakas adagos ti panunutin na. Una yan ayat ti kapanunutan ti asawa manak ka. Grabe! Ay, huwag nga ron. Talaga adakas ti mindset na. Ay, ti kinado ti babalasang dito lugar tayo. Dayjay pa'y lang mo't amaritis ti nakaibatugak. Talaga nalaing ti Diyos anak ko.
Dakas no, pada na chismoso tinay batugan na. Ang mga nuduraban na tingiwat na. Pudno gayam adakkel ti balay dama ng Emilia am ipatpatakder. Angam, ha? Itanya ko maaga po nga umapal. Itay pa aming mingmingan ti may patpatakder abalay may manang. Di mo mo't impakpakaan mo nga umay ka agbisita. Ay sana. Saan ada kayo ti umay ko bisitaan? Ada lang ti... kwa, sapsapunak lang ti kwarta na tinagkwan niya. Anya? Ay nawaw, mamati ka kanya, tapod no ti bagbagak Queenie. Ay, sa dino nga tayo tinakatnagan day ta kwarta. Sigurado ka ka di manang? Wen ko naklangarudan. Okay, nukas ta nga raw, i-close konti gate may. Ituloy latan ti agsapol, amang ano adalaang dita. Ay, mabilang Queenie. Kasla limok magkamay. Kasla dumakdakkel ti tiyan mo. Di mo ibaga amasipog ka. Ne, apay, adda ka di nakakatkatawa iti imbaga. Limok maglaang da tao, panunutin yawn amasikaw. Saan aya nga mabalin nga adula ang tikan kanal, iso alimok magak manang. Wan, pudno ti bagbagak bakla. Nakitak nga rod ni Queenie itay, limok magsiga. Aya? No makitam, ay na talaga panunutam amasikog. Ay, ang mga nun naala na ititrabaho na. Bueno, saan? Ay, ang mga nun sinikugan ti sugar daddy na. Kanayon tumot ngamin arumwar iti rabi Inton kuhan, agsapan ti panag-awid na. Ay, isumit lagayam nga awanin ti makitak nga ipopos na iti Facebook na. Uray ni Manang Emilia Ananang na, saan maten nga agpopos iti Facebook. Alam na dis, Manang Conchita. Sigurado nga da ilimlim, madagit nga agid na. Pangalanda ko may iti kwartada ngay. Kahit saan mo't ang mabailan ni Manang Emilia ti agtrabaho. Ni mo't Queenie, saan mo't a professional. Ay na, di dalagbain iti kastang aramid da. Ang mga no plano da pa yan ti gumatang iti lugan da. I can't. Anya nga iti amuta yun. Ang mga CEO, bilyonaryo ti sugar daddy da ita Queenie. Ang mga kit di sagay sada ka ni Manang Emilia iti sugar daddy. Iso anak kay patakder da iti balay da. Lumabasak iti paragan yaw, pare Hulyaw. Ay, si kamat gaya Mari Emilia. Sa dino ti papanam. Agpaili akmanon, mapanak ag-purchase iti materials. Ay, iso nga ti umapal kada kayo. Tao mas asinso kayo, Mare. Anya kumangay ti apalanda, kat nagagat kami mo, tapno makaurnong kami, paray. No saan ang nagtrabaho ni Queenie ti call center. Kan no saan nag-online selling, saan kami ang makaurnong. Kasta call center gayam ti pagtrap-trabahuan ni Queen ay. Wan, iso kanayon nga agsapa ti panagawid na. Ta night shift, kan kanayon ti overtime na. Siyakmat, busy ak iti online selling ko. Iso asaan dak amakitkita di ta tersina, amakimarmarites. Ta busy ak nga agpitpicture kadagiti lakaw. Ay, kunakon kay. Nay, kaslad da kayat mo asawa na, paray. Nadalos gayam ti trabaho yaw. Pagpampanunutan na kayo pala iti dakas, dagiti karo batayaw. Ay, mapandakay pa yan imarmaritis nga agina. Kasta talaga ti mindset dagita amarites. Ay nawaw, apay akas sa tilangam anagawid nanang. Ay, kasano mga main ko ini anak ko. Talagang awad ti manaknakam dagita amarites dito lugar tayo. Apay ka di aya. Anya kumapay ngay anak ko. Napandatain marmarites iti dayjay akong chita. Duada kano kin ni bakla.
Ay na, umapal lang dagita tattao nanang. Ay, una yan ti kasta a mindset dagita Marites. Naidumduma, anak ko. Kasta talaga dagiti Marites mindset ako nada nanang. Apal tinang nang runa. No mas asinso ka, uray na saya at tiar aramidem. Pagpanunutan da kalata iti dakas. Ay na, nudida pa'y lagsardeng dagita Marites. Ala husto Ama- nanang. Diyo stressin ti bagiyo. Bayan nyo ta isuda ti ma-stress. Anyat ko ng Queenie. Agpa-house blessing kayo, ah? Wan, bakla, umay kayon to ah. Makita, ah? Umay kayo tapno mairanod kayo itinagrigatan mi akwarta. Ay, nawaw. Di kay madanagan. Nadalus mo't tinagtaudan ti kwarta mi. Ay, ekwa. Awan ti imbagbaga kadakas. Ang nagtaudan ti kwartayo. Katno da kayo kanukin ni Manang Conchita ti mangi marmaritis kada kami dito yung lugar tayo. Apay, ilibak mo ka day. Ay, kwa. Basit lang ti maritis ko. Ni Manang Conchita, ti ado ti istorya na maipapangkada kayo, ah. Day, rimwar ti pudnaw. Ammo, bakla. Imbis ati biyag ti sabali at tao ti banbantayam, agtrabaho ka kikday. Sa maysa, baliwan nyo man ti kasta ang mindset yung amarites. Ops! Ni Manang Conchita ti number 1. Number 2, aklaan. Anya nga iti ipakanyo kadagiti bisita yo, nagpa-house blessing kayo, Queenie. Kat umay ka tapno maamwa Manang Conchita, kan tapno mairanod ka matan Ay, nawaw. Oray sanan, ang mga numanuktong mo lang. Di mo ka din nakita ti baboy na i-deliver iji balay di kalman. Ha? No kayat mo, umay kalata tapno maramanam. Maramanam mo tinagrigrigatan mi kininanang tapno adan tumanan ay maritis mo. Na, nagpuskol matirupam amang ibagan iti kasta kanya, Queenie. At dalabalayo kastakan. Ay naman ang Conchita, di ka agsaw iti kasta, amukmat amaritis mindset ti mindset mo. As in, no adda ti kaarubang umasinsaw, iaramidan nyo iti dakas nga istorya. Una yun ti kasta pa nagpampanunot yo at chismusa. Ay na, no sa anak la nakapagtapal itay, ang mga nunakaraman kanyak daya, Queenie. Huston, bakit? Basol mo mutlaeng no apay akas jay tinaibagana. Amarites ti mindset mo. Ay na, uray pa'y manuabalay ti ipatakder dang agina, jak tupulos umapalan niya. Kanayon mo nga ibaga, adi mo ida apalan. Ay nga man niya itar aramidam. Yar aramidam ida itidakas nga istorya. Oh, may salati kahit asawon day ta, bakit? May sakamat gardo. No sakti si ka, agsardeng kan, bakit? Saanan ana saya ti kasta a klase ti mindset mo, bakit? Di mo urayin nga ibaga ti tattao abak-bakitan ka chismosa. Bakit kan? Ang kasta pa'y lati aramid mo. Anya ti kon am Queenie anak ka. O may nibakla dito'y balay inton biga. Wan nanang, umay kano tumulong nga agluto. Isumat ti text na kanya. Ay nawaw, ang mga nuadadak sa panggap na. Saan mo't siguro? Nagsori mo't kan kanyak di tao. Sa maysa, mariknak mo't apagbababaw yan na dagit inararamid na iti kalabos. Anya, Aggayam kamin kini bakla itananang. Aywan gayam, saan laang nga umay tumulong ti gagaran ni bakla. Kaya't na kayo matlaang kano ang makasarita. Umayak man bakla. Ay, pasensyakan man ang Conchita. Sana mabaling nga agmaritis ta ita. Ay nawaw, apay ngay. May lakad ako. Importante. Sa dino, Mapanak iti ayanda, Queenie. apay ngay jay. Mapanak magipangan. House blessing da ita. Anya, Agayem kamin ka ni Queenie. Saan ba't kayam apod no? Dagiti pampanunutan ta maipapankadakwada nga agina. plastik kamat nga rod ano kasta, bakla. Saan akin na plastik ti kastoy? Daytoyen tayo kunada apa nagbalbaliw. Iso asika, baliwang matan, dayta marites mindset mo, manang Conchita.
Umuna akon ngagdigos, lakay. Kunak man nun napan ka iti ayan ni bakla. Wen, napanak, kat kunana, mapan kami kanu iti ayan dama ng Emilia. Aya, Panagkunak katusto ni bakla, lakay. Saan anasaya at pinagpanunutan mi ida nga agi na iti dakes. naimbag man tanalawlawagan ti panunot mo. Kat agbalbaliw kan bakay. Ay wen, lakay, talaga akas na ti planok. Baliwak ti dakes nga aramid ko. Tapno saan da nga ibaga amarites mindset ti mindset ko. Dayto yun ti kunada a pagbabago, lakay. Ay, nawaw! Dakes nga apal kat intay liklikan. Marites a mindset kat baliwan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, Jisa, itay kapay lang dita sango ti Sarmeng. Awan sa planom apumanaw ditan. Di kay ka dinatagari tatang. Kitain nyo mat ang madama ti make-up ko. Ay nawaw, isulat ko ang tunggal agawid ka. Imbis at tumulong ka kumamit ka dagiti matrabaho dito'y balay. Busy ak tatang. Pang nga asiyo tadidak singaan. Madadaal timud ko nga ag-make-up. Ay, nagalas ka tikas tang aramid mon. Bimalbalasangan ka nga awan na mo matrabaho. Dahil talarupam tiyang mo malinisan. Aha. Oops. Ay nakapimpintasak ka talaga. Uray ka sa no ti kinapintas mo. No dugyot kamay, awan serbina. Ay, unay kayo matantatang. Kanayon daklakit din akontraan. Jakla ko man nagawawit. Ijayak ko malatan boarding house ko. Taawan mang dildilaw kanya. Ay, day tati madikin ka tagpasugnod ka dagaos no madilaw ka. Di mo panunutain a para maglakeng ka ti may bagbaga. Wanan, basol kon. Siya kon ti kang mali tatang. Gusto nga rudan ah. Marengreng akon. Sao kayo la asao. Hay, makauma. Ha? Ops. Ay, may sapay. Aha. Anong nangyari here? Payakas lang na bagyo mo tanti kwarto, ta, Jessa. Ay, unay kan. Selfie ka, selfie dita. Ngam kita man, nakagulgulo ti silid ta. Aglinis ka pa'y kumanga umuna. Sakbay nga selfie ka. Anya ka ka di, bes. Relax. Saan mo't makita iti social media dagita awaraket? Kalma ka laang, bes. Okay? Kalma. Gaputa saan na makita iti social media? Di ka naglinis? Kasta? That is a big mistake, girl. No, pwede. Sana mabalinti kasta. Awan ti katulong ta. Iso tumakder ka man dita, katagunay kan. Your nose mo dagiti waram. Iti kasta, nalinis akitaan. Ay, saan mabalin, bes? Kas makita mat, naka-make up akon. Ngam paglinisan nakit din. Ay, awanan madadaol antibiotic.
No kayat mo, o di si kapay na ang timang linis kadagitang. Itikas na awan rugit a makitkitam. Di nakpaglinisan tamarugitanak. Naawatam, bes. Anya? Da kayo matgayam tatang. Imbag man ta nakaumay kayo dito'y dagos ko. Ay, wala, tadi ka matan mauray nga gaway. Anya ngay dagita awit yo. Nangyigak iti ka puros anateng ken prutas. Mala, umunag kayo tatang. Ay, hun man tanay. Nabambanuga ka nagbiyahe. Ay, Sige, agtugaw kayo. ay nawaw. Akin kukuha ka dagito anak ka. Agkaiwara mo ti underwear dito'y sopa. Ay, kukuha samay. Ay, ikaw tatang. Ay, win. Ay na. Kalablabak dagito'y tatang. Jakpay ngamin na yurnos. Yurnos kunto inton madamdama. Ay, uray kan. Pati dito'y dagos mo, kaiwara dagiti usarmaw. Ay, kasano ngayon no da bisita. Di nakababainag. Ni tatang mat. Kat siyempre, aglinis sa kano amok nga adda sumangpat abisita. Jakmat ngamin amo nga umay kayo gayam. Iso ajak nakalinis. Ay, nakalalaing ka mga agrason anak ko. Kanayunem latta ti aglinis. Uri awang bisitam. Iti kasta nalinis ti aglaw-law mau. Sana dahi talarupam tinalinis akitaan. Ay nano, imay kayo dito, itapno umay dakla ang sirmunan. Nasaysaya at sigurong agawid kayong tatang. Ay, nawaw. Ay, nagalas ka ti ugali mon, Jisa. Apay ngay, apapanawon na mutan. Kasano, sumanao kayo man matan. Kaslaak matlaang adda ijay balay no adda kayo diti dagos ko. Tangiwat yu laang timang mangag ko. Abak yu pa'y ti upa aputak. Ay, nawaw. Ano pa yan, girl? Mamin ano ka di adaras nga ibagakan ka nga aglinis ka man? Pang-asim! Ay, Diyos ko, Lord. Maestresa ken ka, bes. Ano na ito eh? Bodega, wano kwarto, ha? Nakarugrugit. Agkaiwara ti usar mo everywhere. Oo, kamat bes. Bay amlaang kadidita dagita awara. Ayun, kita man numayat matlaang dagiti baro a picture ko. Anya man ang picture da kita niya. Kita man. Ato'y bongga, di ba? Ayun gayam, adda baro a post ko iti TikTok. Ado tinag-comment, naglaing kanong agsala, kan nagpintasak kano, bes. Napintas ka mata talaga. Nalinis ka akitaan. Ngem no kasano, ti kinapintas kan kinalinis mo iti social media. Iso mo ti kinadugyot mo in real life. Ay nawaw, hoy bakla, makapasakit ka na. Nabayag ako nga agtap-tapal kan ka. Aglablabos ka matan. Ay, masaktan ka at apod no ti ibagbagak. Huston! Jakon kayat adenggan pa'y tibagam. Aguray ka, di mat adda papanam ita. Apay numapan kan, iti kasta saan ka amala daw. Alamapan kan, kat agan-an na dawan, bakla. Rabiin insan, Jessa. Apay, di ka pa'y maturog. Madamdaman ton insan, agtiktukak pa'y. Ay nawaw, apay no ipabigat munday ta insan. Diyak ngamin makaturog no nakaswitch on ti silaw. Masisira pa. Iso nga agiddakan ta maturog tan. Ida pa mo ti silaw insan. Okay. Na, anyat ko am nga insan. Nagtugaw ka man mat dita sango ti sarmingan. Ag-make upak pa'y insan. Anya? Ay nawaw, ag-make up ka kunam? Apay, papanam. Kunak man no maturog kan. Maulawakin ka insan. Di ka dinatagari insan. Ag-make upak pa'y. Iti kasta, napintasak ka maturog. Ay nawaw. Oops. Aray ta. Mayat mo't siguro ti pormak.
Papa naman akaw. Kasta unay matabanglong, nakapurma ka pa'y. Mayat lang ka din, nanang. Bagay ko kadimot la to'y suot ko. Ay, katun anak ko, bagbagay mo. Ad-adda atim maer ka iti day tasuot mo. Ay, nawaw. Nagmayatan mo kasta, nanang. Ngam na, papanam ka di nga agpaysaw. Kuha, nanang. Adanam amok iti Facebook. Agkita kami iti personal. Ha? Ay, tagaano nga'y mait. Napintas matlaan ka de. Isungarot nga agmeet kami ita. Agkita kami iti personal. Iti kasta, makapagamam mo kami iti husto. Ay, lalaingam nga ro da anak ko. Iti kasta, makaasawa ka mutan. Un ka din, nanang. O sige, panawan kayo pa dito eh. Narigatan. Ang mga numaladawak iti first date me. Oy, insan Jessa. Insan, bumangon ka ditan, aldangon. Madamdam apay insan, makaturturo akpay. Anya? Ang aldawan. Di mo't kunam nga ada bisitam ita? Ah? Anyat orasan aya insan. Agalas Jason a insan. Ha? Ay sus! Ay, api nga nga itanak laang abangunan insan. Kasanukat naladawak mo't anagreeng. Iso dinardaras kumot tan ati nagrubwat. Tanay, maladaw ako iti papanak. Anya, di mo't ko nam ngaglinis ka ita. Uwan ko angam nay, aldaw mo't tan. Inton maminsan ton Sikapay lang ti aglinis dito'y dagos mo. At dapay ngamin napatag alakad ko, insan. Ay, nawaw. Ay, nawaw talaga. Kaririing mo pa'y laang day taman laro pa mo, ti aprusam, insan. Siyempre, dahil ti kinabak ng kuwan niya. Iso arumbang na laang nga aywana. Sapay nagwapo di kachat ko, insan. Agkita kami kano ita. Iso anas kan ngagpapintasak iti kastaunay. Mala, pumanaw kan, tagsagana akon. Sige, insan. Kat agyaman iti panang paturog mo kanyak dito'y dagos mo. Salamat sa ulitin, insan. Alawanan. Pumanaw kan, tagpapintasak pa'y. Ay, nawaw! Talaga, di mo amo ti aglinis, anya, Jessa. Nagadu kaya ti mainawan iti kusina. Agraman si nakadugdug yun. Makapa-stress ka na talaga. Jack, amo, ti ramideg kang ka, girl. Maumaaksan! Ay, agtal na ka, bes. Pangaasim, di mo dadaalan tal daw ko. Ay, tsaka mo kang ka! Day talaki din rupam ta sa sikaswam. Naglinis nga agpay so tarupam. Ngum nakasadsadot ka mat. Nagalas pa ito Ay, agtal na ka, kunak na. Isardeng mo pa lang man, day ta pa nag-make up mo. Aglinis ka pa'y. Tani, aglalaukan timurang ka nalabaan. Ultimo na nga namin iti chichirya, di mo pa'y among ay basura. Ay, di nakdisturbon, bakla. Adda bisitak ita. Iso apang nga asim ta, di mo dadaalan timud ko. Ay, kanto na bisitam. Rumbang aglinis ka. Naglinis akto inton madamdama. Ag-make up akpay. Relax. Makamukha. Saan ka pa'y lang makalinis inton makaawid nak, nay? Nasaysayatan ngagbiro kang iti sa bali pagdagusak. Diyak kaya ti dugyot akabalay. Dandaninsan agbalay ti ipes. Kas kada marabutit dito'y dagusta. Gapo iti kinadugyot mo. Nico? Hello. Siyak nga rod. Umunag ka. Agyaman na ka. Imbag man ta nabiro kam adagos ti insen kong address ko ken ka. Ako saan mo't ang narigat abirukan? Ken asidagla ang mat. Sige, agtugaw ka. Agyaman na ka. At ayugaya man na pimpintas ka iti personal. Thank you, Nico. Ay natataer ka mat iti personal. Ay, pasensya ka na. Diyak mat nga minan nakalinis itay. Agkaiwara tuloy dagiti gamit ko. Okay lang. Uwan, awan parikot iti data kanyak. Mabalin ti makisiar. Itayak pa ila makajingjinggal. Ay, iwan sige. Iti daygi abanda ti si Army. Kuyugan ka kadipay? Saan ang Jessa? Okay. Diretso ka laang. Makitam ti CR iti pinakamurdong day ta hallway. Sige nga ron, Jessa. Sige, orayak ti panagsublim, Nico.
niya dagito yan. Agkaiwaramat nga underwear. Ay nawaw. Ay, saan pa yan ay plastic bowl? Oh, my goodness. Oh, yak. Nico, anya ka diti? Ha? Ay, ko, sorry. Pasensya kan wan. Jak matin na si Bugan Tibaul itay. Sorry at talaga. Nalipatak tinaglinis. No worries. You don't have to explain it. Nico, And about our date, forget about it. Kaya't ko sawan, lipatan mo. Ay, aglinipatan. Kaslakas jay. Uwan, kasjay. anya, alam, di mat ko na ngay ayatan na. Kat ay ayatan ka mat, Nico. Kwa, jakon ituloy ti agaram mo no mangaram kan ka. Ang iti anya aga po. Gapo ka dita nakitam anarugit ti dagos ko. Saan lang mo't basta rugit dayta? Dita ngamin ang makita. Ti kina-irresponsable ti may sa tao. Uno kina-responsable. Simple lang nga pa naglinis. Ngam di mo pa'y kabaalan nga aramidan. Makapa-turn off. Nakapimpintas ka nga pa'y sa babae. Ngam nakadugdugyot ka met. Panaglinis pa'y kuma. Sakbay ti panagpapintas. Sige, inakon. Di nagpanawan, Nico! Nico! Agsubli ka! Oy, ano nga yun? Bes. Namin ano ka na binagaan? Ngam awan dengdenggam. Tapno amom, naumak mo ta namang your ornos kada kita waram. Isu nga anusam, taoray siya, kat panawan kan. San abes, pangaasim, di nagpanawan. Sorry ka din. Amo mga awan sir biti kinapintas mo, ha? Nudugyot ka mat iti unag tibalay mo. Puro ka selfie, puro ka upload sa TikTok, puro ka papintas, ngam nakarugrugi ti pagnanaedam. Bes. No nalinis ka iti bagim, basta kumamot iti aglawlaw mo, Para matlangkan ka day takit. Sana para kanya. No di mo kaya ti agmaymaysa, balbaliwang ti ugaling. Ala, ang kaglinis. Kat namnamaak nga iti panagsubli, kat nalinis aminen. Agraman CR ken kusina. Oh, Kat, kumusta nga itinapanam, Nico, anak ka? Awan nanang. Lipatan yung tinaibaga kada kayo. Nay, apay ngay. Apay, binasted na ka, ti kasinarak mo. Saan? Anya ngay nga road. Siyak tinang bastad. Ngamin, na-turn off akin ko ana nanang. Ha? Pudno na pintas. Ang nakadugdugyot mat. Ay nawaw. Nukasta, napan ka ijay palay ta anak ka. Wala nang. Nagtulag kami ang mapanak pa nga umuna iji dagusda. Sakbay arumwar kami ang mapanag-date. Ngam, ay grabe ti dugyot iji dagusda. Ultimo CR. Uray ak lagdulok. Isore jay. Jakon intuloy nga ag-date kami. Ha? Jay matlaro pa natin ang muna alinisan. Sana makatulong iti trabaho ti kasya klase ti babae. Ay kat na imbagmat nga rod ta nakitam ad agos ti kinadugyot na. Tadi ka kat na ilawlawan kan kwa na anak ko. Wan nga rod nanang. Talaga adyak mairusok ang makadan na ti kasya klase ti babae. Nakapimpintas. Ay nawang. Ay, adyak may ladawan ti kinadugyot na. Iti pagnanaadanda. Nilaangan Luisa ti armo manak ko. Uray saan anapintas. Tanagagod. Kan nasingpot day dyan. Aday ta, nakalinis ako. Huh, makabanog na. Ay na. Nagmayat gayam tirik na ang makakita iti na urnos. Kan nalinis nga aglawlaw. Makapabang itirik na. Nakita. Nagpinta sa kitaan tinalinis a kwarto. Agraman salas, kusina, kan CR. Wen nga rod, bes. No, hindi pala kumaan naglinis ka. Di saan kumaan na turn off ni Nico ken ka, bes. Wen nga rod. Bayam day jayan. Maawatak matkit di.
Maawatak no apay akas di tinagbalin a reaksyon nga. Ita, amumon. Iso amanipod ita, kanayon ang ti aglinis. Makapalagan kaya itirik na, no nalinis ti aglawlaw. Win nga rod, kat agyamanakan ka, bes. Ngamin, di ka na uma ng palpalagip kanyak. Agyamanak iti kinasingpot mo. Di nakimbati, oray kasano ti kinadugyot ko. Ay, no saan ka paila nagbalbaliw? Talaga apanawan kamatkat. Ibati ka, Iti kasta, agnakem ka. Ngam, thanks God. Ngamin, nakaamiris ka matlaangan, girl. Wen girl, kit agyamanak manan. Amuam, ita panawan, saanan alang at ikit-kitaan da. No di ka ti kinasaya at ti ugali. Ken kinalaing adumiskarte iti biyag. Kang runaan iti amin, rumbang lang nga always beautiful inside and outside. In pak, ganern. Inside by side. Ganern. Ay, nawaw! Awan sirbi ti kinapintas mo, no di mo matamu ti aglinis iti balay mo. Ita panawan saanan nga uso ti pinapintasan. Rumbang nalaang mat nga responsable ka kadagiti trabaho, nang runa iti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agawid akon, Mari Piling. Ay nawaw, agkapita pa'y Marisabet. Ay nasaanan, Mare. Nakapudpudot launay ngamin dito'y ayan nyo. No kastoy nga oras. Si kakit dimot Mare, kaslasan kamot anairwam. Ay na, kinapudno na, Mare. Adda urayak nga aircon mi ang ma-deliver ita. Iso anas ken nga agawid akon, taamangan no pa umayan ti ag-deliver. No kasta, gimatang ka iti aircon niyo, Mare. Uwan, Mare. Para maga talaga. Anya ti ko na, Mare? Ay kuha Marisabet, ti kunak, agrubwat ka nga rudan. Ngamin, amangan no agururayan ti mangi deliver iti aircon nga ipalpalastog mo. Malangarod, Mare. Agawid akon. Inton maminsan, si kantumat ti pumasyar ijay balay, ha? Kasla umapal kamot ngamin iti kumaray manakaw. Ay nawaw, saan Anya kumangay ti apalakin ko nanang. Apay nga rod anak kami suot ka ngay dita. No apay ngamin ang masapul nga ibagana agim matang da iti aircon da. Para amin samot agatangan da kat masapul nga ipalastog na kanya. Mala, di ka nagsaupay anak ko. Amangan no adda maisawang mo adakes kat adda makangeg. Nasaya at kit di nanang. Ay nawaw, kasanungay no aga pa kayo iti kumaray. Di aga pa kami. Saan ko akabutang da dya sabit? Diyak mo kada kayo nga agkumari. Managdilaw ti maysa, naparamagmet ti maysa. Ay, sigurado iti saan nga agbayag, day tanto ti pangrugyan ti saan nyo apagkin naawatan.
Na isa di naman ti papanam pilang. Mapanak man iti ayan ni Marisabet, nanang. Na, apay. Ay nawaw, anya kumapay ngay. Mapan ko kitaan at ipalpalastog na nga aircon na. Kitaak man numayat matlaang. Ay nanak ko, inton kwan. Relax kayo kadilaang, nanang. Sa anak ang makiapa iti kumarek. Advance kayo launay mo't nga may, nanang. Nawalat ambok dita, pilang. Di kay madanagan. Ibagakto kada kayo no anya ti itsura na ti aircon nga ipalpalastog na. Ay unay kamutan maripiling. Apay adi mo imbagbaga nga umay ka dito'y balay ita. Ah, nalipatak ti nag-text ken ka, Maray. Ay nawaw. Ne, apay nga, Marisabet. Oh, apay mare, adda ka di parikot. Nakapudpudot mo't dito ayan yaw. Kunak man no, di aircon kayon. Ah? Wun mare, adda ngam naka-off. Ne, apay nga, di mo ibaga, di yu pay lang inusar, Maray. Talaga asaan pa ay mare. Ay nawaw, gimatang kayo pay lang iti aircon no pang display laang mat. Anya nga tano ituro ka pay lang dito'y balay mi mare. Ipakitakan ka dagiti appliances mi. Tapno ma-inspire ka matan. Ah, Ang ala, tumakder ka ditan mare. Tamapanta iti silad mi. Ipakitakan ka dagiti baro agamit mi. Oh, anya nga iti makunam kadagiti nakita mari piling. Nagmamayat da, san ka day? Sigurado di mo kabailan ti gumatang itikas jay mare. panagkunak kat second hand mo, tidado, Marisabet. Ay nawaw. Ipalpalastog mo, saan mo't gaya mabranyo. Ay saan masigurado ka brand nyo dagi jay mare. Jay may sa kadagiti appliances yung ngayon pakitam, kat nakitak nga ilaklako da, iti second hand appliances store. Oho, imposible mo dayta. Ay na, di kan aglibak, Mare. Ngamen, madlaw mo't asaan abranyo, ti kaadwan kadagiti gamit yaw. Amok nga ibagbagam laang dayta, ta umapal ka kanyak. Ngamin, diyo ka ba ilan ti gumatang iti appliances yo? Ay, ang maawatan ka, mare. Mala, mapantakit din iti kusina, tag merienda ta, mare. Ang mga noan niya pa iti papanan ti saritaan ta. Oh, mare piling, ming ang mulatan ti Diyos kan sandwich nga impasangok ken ka. Ah, ay nawaw. Daytoy ti tasayaw, Marisabet. Adda ka di parikot, mare. Plastic cup mo't. Plastic cup ti noodles, Mare. Ako ang amin, mare. Ay na, no makapagsao ka kanyak itay, Mare, kasla asino kayo akababaknangan. Ay na mare piling, nagadulakit adil-dil lawamon. Si kalangarudon ti pagmerienda, kasta kapay. Kat gagangay na, Mare. Si kamot lang mo't itay, ipalpalastog mo dagiti appliances yaw. Sang kaibagampay, adimi kabailan ti gumatang iti kakasta. Itata dinalaw ko ti plastic ata sayo, nasakit tinakam mo kanya. Ay Houston, nagadu ka ngay bagbagamon. No di mo kayat ti agmerienda, o di saan lang. Diwan, pagan anok kumangay ta Diyos kan tinapay yaw. Ay agawid kan, di kan umay dito balay. Si kamot ti masalaw ko iti dalan, antipiling. Apayakas ta ti langam. Hay, bagbagam day tangantem si ka Joel. Ay nawaw, saan ka mawatan antipiling Ni Antim Asabet, na parang maglaunay. Ngam no isumot ti dalawan, sakitin na. Anya man ti diyo nagkinawatan, aya? Inpakita na kanyak dagiti appliances da. Kat kabayatan ti house tour na kuno, kanayon na nga ibaga asaan ko akabailan ti gumatang iti kasjay. Ha? Idi dinalaw ko ti plastic atasa da, kas taunay apungtot na. Ha? Nagsimplian gayan tinagapaan nyo. Maaladay tayo tinasayata sa ritaan, ante. Hay, saanan, Joel? Ha? Basta idanon mo kinkwa na, adi na unay ti agpalastog. Kunamlan asino mo't day tasabit nga agsasao. Kunamlan asino mo't akababaknangan. Ay nawaw, anya ti pagpupungtutam, ay piling anak ko.
Talagaan na parang magdayta amari sabit, nanang. Daytan, ti bagbagaken ka. No saan ka kumaanapan iti ayanda, di saan mapasamak dayta. Aho, isumat lagayam ang awan ti agbayag nga gayam na takas ti ugali na. Di ka agsaw iti kasta, tauray si ka, at damat dakas nga aramid mo anak ko. Amangan no addamet nga minti na isawang mo adi na nagustuhan. Ay nananang, no amuyo lang kuma. Isutim mo na anang ibalikas iti nagkakasakit. Iti dinalaw ko tita sa da plastic. Kasta una iti pungtot na kanya. Isumo lagayam ah. Na, kasta lang ti ibagam nanang. Saan ka a concern kanya? Apay kumakat agpada kayumet nga adda nagkamalyan na. Anya? Adaman nadlaw ko sabit, bakit? Ay nawaw, may saka mo trigor, nagadumot amadmadlaw mo. Saan mo nga umay ni piling ako marim dito balay? Saanan ta saan ko apalubusan nga umay day a tao ditoy. Ah? Padasan na ti umay payla ditoy, takitaan na. Bakit? Apay, bakit? Anyat na pasama kaya? Dilawan namat ngamin amin ang makita na dito'y balay. Uray dagiti tasa tayo a plastic. Dilawan na. Aya, Kasla saan ka pa'y amamati. ang mga nadamot na isawang mo, adi na nagustuhan, bakit? Awan, Ha? iso tinangirugrugi iti apami nga agkumareng. Ala. Di ka agsaw iti kasta bakit? Ngamin, amok ti ugalim. Ay mabiit lang, Joel, kaanakan. Nay, apay ante? Mabalin ka di amapan ka pa'y lang iti balay. Ada iparamid mo aya? Ibaon ka kumaamangala iti bagas ng order ko. No awan tilakad mo Mapanak ko magumatang ang sa nabalit ta saan mat aras. Mapangko pa alaan ti bagas nga ibagbagaman ti. Pangala kaya? Dumagas tapay nga rod iti balay, taalaam ti pagbayad mo kaanakan. Di ka madanagan, ikan ka iti pagmeryendam. Nimit anti piling ti masabat ta iti dalan ante. Di mo latan panpansinan. Ay nawaw. Aging ka di itakat kagurayo ti tunggal maysa. Ay na Joel, talaga adyak mapakawan day ta babae. Forever day tuyin nga apami. Kontrolem ti busis mo ante. Ngamin, asidigin anti piling. Ang mga namangag na ka. O di na sayang Sa nabali tagpay sumat ti bagbagak. Tsaka mo kada kayo. Oh, nakita yun day jay. Kinusilapan na kayo. Ay nasa nabali, takino sila pakmet. Quits kami lang. Talagang awan nagdumaan nyo. Naman nagdilaw ni antipiling. Naparamag kamay antisabik. Saan la day ta? Agpada kayo ana pride. Ay agsardan kan Joel. Intun kon ibabawik ti ited ko apag merienda. Adto yung tin pagatang mo at tinapay nanang. Agkapikan, tadamot ng tinapay nga ikapim. Agyaman anak ka. Piling! Rumwar ka dita! Amok amang mangag na! Naa, anya ter aramidan day taasabit dito'y balay? Rumwar ka, tamapan mo ka sarita anak ko. Amangan no dadaulen na tigit tayo. Piling! Rumwar ka dita! Amok amang mangag na! Ay una yan, di ka agis skandalo dito'y. Sa anak nga agiskandalo, no saan mo nga imarmarites ana para maga. Tapno ibagakken ka, awan tiin marmaritis ko sabit. Sinong batak laang ti saludsod dagiti tattao? Oho, di kan aglibak. Taamok a planom adadaulen na kadagiti kalugaran tayo. Na, talaga ka di ka pilagsardang ha? Daytoy ti parakin ka. Niko, tibukoy, padaman nay! Tikunam ka di ka tagpaabakak. Sangan, di uray maibos ti buok mo. Pumalasak matakastoy. Niko, tikunam ka di kat nangabakan, ha? Diyak ipalubos ang mapasamak day. Ay huston, agsardeng kayo na to Di kay makibiyang dito'y nanang. Agpada kayo ababakutan ngem kasta ti ugali yaw. Kas kay laubing iti kasta ngar aramitin yaw. Nagsimpian aba, nagpagapapaan yaw. To
Dito'y anak mo, ti bagbagaam na nagrasya, managdilaw launay. Ay nanang, di upatpat yun day ta sabit. Amo yung ana para maglaunay. Huston, agsarden kayon adwa. Ngamen, agpada kayo nga adda pagkamkamalyan na. Awan ti husto kada kayo adwa. Iso amabalin kaday, ibabayo ti pride jaw. Naimbaglangan takas ta tinapasamak iti rupam sabit. Siyempre talimaba na. Ay nawaw, kasta pa'y lang mati bagam. Una, sa anak nga agpaabak iti dayjay apilingan niya. Among bakit, husto tinaibaga ni Nana Gracia itaay. Dayta ti bagbaga, siyak manen ti kamali iti imatang mo. Diyak kanunungan ti aramid yung agkumari. Amum day ta. Para kanyak, kat agpakumbaba ko matitunggal maysa. Saan kayon nga ubing? Bakit kayon? Sa maysa, nagsimplian ti diyo nagkinaawatan. Ay saan? Bumalisak iti dayjay apiling. Kurang pay dayjay abayad ti basol na kanya. Nakitam ka di, tinaipos a video yo kin ni Sabet iti Facebook, anak ka. Ay nawaw. Anya video nanang? Video yo, idinagapa kayo. Anya? Dayta tinakitak abuy-buyaan dagiti marites di Tirsina, idinapanak gimatang. Na, asino ngay nga tati nang i-post nanang? Ay, dayta tijak mo, anak ko. Ay nawaw. Awan met babaing day ta tao. Agraman apamingag kumari, pagbalinandan arels, pagkwartaan dan. Basol yumatlaeng no apay ngamin at ipanagapayo ti ipangpangruna yo. Nakababain day to yan. Naskan ang makasaritak ni Marisabet, sakbay nga agwaras day ta video nanang. Kita mo dito yung video sabit. Ay nawang, video mimot kin ni Mari Piling, idinagapa kami. Impos day ti Facebook. Anya, asino tinangipost? Baka mo dami account mo. Ay sus, nakababain lakay. Sapay nagaduti nag-comment. At dapay nang i-share. Mga anak nga rudan, tamapanak iti ayan ni Mari Piling. Sa pulen me no asino tinangipost iti dayta a video. Umayak man, Marisabet. Ay na, naimbaglaangan tayo may kamare. Planok mati umay ijay ayan yung. No kasta, nabuyang matantin post da a video ta? Un nga rod mare, nakitak day jay. Asino nga tinangipos iti day jay? Day ta tinaskan adoktalan ta, Mare. Ay, pasensya ka na, Marisabet. No saan ta kumaanaga pa, awan kumaday ja video. Siyak tirumbang adumawat iti pamakawan mare. No sa anak kumaanapan iti ayan nyo, di awan kumaday ja a video. Ay, saan, Mare? Ngamin, adamot basol ko ken ka. No kasta nga rod, agpinakawantan mare. Ken agsingsingputan, tapno sa anda nga ipost ti rupa ta iti Facebook. Ay, nawaw! Sursuruan ti agpakumbaba, nang runa no amom anakabasol ka. Tawan ti nasaya at nga itdan tinangatu a pride. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana.
nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakaisam ka manin pari tumay. Siguradaw, at damanin lukum abalasa nga niya. Ha? Saan mat, pare? Wano, kachat mo manan ni Gislay na taga kabangi nga barangay. Kasano mga min, pare Lucas? Kanayon nakakulitan. Kinapudno na. Napagtulagan min, ti panagsabat may. Nukas na mapan ka di barangay ha? Sana, agsabat kami latan ni Jailay. Tiyam muna ngamin kat taga Manila. Ket di na mo at tumi ti husto anagan ko. Tum, tiyam muna anagan ko. Tayo sumo tinagan ko iti Facebook, pare Lucas. Aday ta ka manin pari tumay. At damanan ti agsangi no ka. Dagas ayamot ti ag-explore, pare. Ugayam, pabuludan nakman kinti ti sapatos mo inton Sabado. Ay na pare, sarde nga mong dahi ta kalukwam. Inton maamuan na tipod no, nalpas kan. Relax ka lang, pare. Nalawa ti barangay tayo. Saan nanto amaamuan? Saludsuden ka man na siya. May papanitian niya, Gislin. Kasto nga min, bes. Adda ti meet up mikin nitom inton umay asaba do. Tom? Ay no, kontrol mo ta boses mo ane siya. Ang mga no adda makangagan ka. Ah? Asino nga rod day ta atom akamit up mo inton umay asaba daw? Nitong anabayagan akachat ko, friend. Kachat mo laeng, sa ita, makimit up kang kinkwana. Panagkunakit agayatak meten kan kwa na. Uray iti Facebook kami laeng anagam-am mo, bes. Kat, taga ano ngay? Taga Manila ka no, bes. Ngam iti ayan ti anti na iti La Union ti pagnanaidan na. Iso nga am muna matlaang ti Agilocano. Alan ikanak iti tips no anya ti aramidok. Among mat ano boyfriend since birthday gayem mo. Sige, mangtudak iti tips kalpasan ti trabaho tayo. Panagkunam na siya. Mabalin ka diti kastoy akawiskon, bagay ko kadi mo laang. Awan ka din sa bali, Gislin? Ha? Agrup-rupa ka abakot iti kasta akawas mo, bes. Tay kumamat simple ngam elegante akitaan. Tulungan nakman nga rod nga agpili, bes. No para kanyak, mas may mayat no to'y nalabaga. Panagkunam ka di kat bagay ko. Sigurado day ta. Lady in Red kanto iti meet up yu kanitom. Sige, daytoy nga rodin ti katangak. Nangina, ngam saan abali. Takasusweldo tayo laang, may. Ay nawaw, kunak man no naturog ka, Gislay na nakaw. Sa anak nga rod ang makaturog nanang. Anya, Excited ak kaming itimit mikin nitom inton bigat nanang. Sa anak ang makaturog. una yan ti anak ko. Panagkunayo nanang. Nitom nga tan ti lalaki apara kanya. Kasano ko maamasong batak day ta sa ludsod mo, katjak pa'y mo't nakitkita, wano nakasarsarita day ta atom nga ibagbagam. Sa nabali nanang, panagkunakit na saya at mati intensyon nitong kanya. Ipasyar kong tunukwa nanang. Siguradom lang, anak kaw, narigat timang namnama ita panawag. Aglalo kat social media lang, tinagam-amman niyo. Wen ka di nanang, relax kayo laang. Iti saan ngagbayag, addan tumit mayawid kun amanugang yo. Awan ka di tinapatag nga aramay damit ha, Lucas? Ni, aris di kita. Apay ka dito, mi? Mabalit nga itulod na kay Jayle. Anya? Italayang mat. Sana bale? Ikang kan tumit lay ti gunggunam na ko ha. Nasakti ka. Saan ka na mapan iti dayta ang meet up mo? Nuawan mo't la pagplitim. Kasano ko mga min nga adda makwartam? Kat saan ka ba't ngagtrabaho? Nagadumot ang timbagam? Wala tapod numait. Makidate ka nga bang kwartam? Adaya kas tamay pare tumay. Kas na ko nakitayan. Ikan kan tumit lang iti gunggunam.
Adan tumit lang mabingay mo. Tom, Gislin? ay na, pasensya ka no naladaw ha. Traffic mo kami. Okay lang. Tinapatag ka tumay ka. Ad-ada na pimpintas ka gayam iti personal. Ah? Agyaman ako na Tom. O anya, naka-order ka din. Kuha amin. Anya ako. Saan pa ita? Nalipatak namin ti wallet ko. Anya? Pasensya ka na. Agdardarasak namin itay. No nalipatam ti wallet mo, kasano nga rod nakadanon ka dito yung meeting place na. Kuha. Libre na kiti nagluganak. Okay. Mabalin ka niya siga pala ti agbayad iti kanenta. Tabayadak to. Into nag-date tamanan. Saanan? Siya kung gastos. Uray saan mo abayadan? Mala, agpili ka no anya ti kayat mo akanan, Tom. Una yun dahil na Tom. Nagninginamot gayam ti in-order na akinan. Ayos ka kadilang, Jesslyn. Itay pa ming-ming-mingan ti bill abayadan ta. Ah? Ay, oo, uy. Okay, aklang. Agbayad ka nga ro na, tapno makapanaw tan. Adda ka di pa'y papananta? Sika, no, kayat mo di mapantay ti mall. Anya? Ada ka di dakas ngayon sawang ko. Ay, Diyos ko. Anya ang klase ti lalaki to kasangsamo kita. Kasano nga gumul ka ni? Kat nalipatan na kanong matiwalit na. Sa anak mat kiti a judgmental. No? Ay na. Dahito'y samot ng tibagbagada a red flag. Napaulimag ka man. Ah, mabitla ang tabayadak tikin nanta. Tapno makapanaw tan. Nabanuga kon amagmag na Tom. Panagpunakit naskan nga agawid tan. Di ka ka di mabisin. Ang mga nukayat mo pa'y tagkape, sakbay nga agawid ta. Saan yan? Ay nawaw, sigurado ka? Wen, nabsugak tay. Nukas na nga ron, itulod ka niti paradaan nyo. Tapno makalugan ka magtan. Nasaysaya at pay. Mga numatalimudaw ak adi na oras. Ay, uun kaya ma. Sakbay nga itulod ka. Mabalin ti bumulod iti kwartam. Anya? Awan kami ng ti pagpletek. Mano ti plete yo aya? Oray, 3,000 kumanod da. Sana bale, bayadak tumit lang inton agkita tamanan. Promise. Kat, kumusta nga iti date you ka ni Tom, friend? Okay lang, mat, friend. Iti kasta alangam, kaslasaan mo't nga okay? Jakmat nga min namnamaan akas di ti mapasamak, friend. Di mo ibaga nga, Kamali ti pampanunutan, bes. Sa bali lang amin tiriknak, idi imutang ni Tom. Siyak tinagbayad itikin nan mi. Idi kwan, kunana nga umutang. anya? Wala, takuna nakit bayadan ng tumilaang kano. Sa maysa, mabainak mat amang ibagang awanan ti kwartak. Manulaang mat ngay tintugot ko. Aguray ka. Kaya't mo asawan, si kalaang tinaggastos? Kan, apay nga imutang ken ka, friend? Nalipatan na kano ti wallet na. Anya? Ang amangan mo't no pudno analipatan na. Kasano nga no inulbudan naklaang. Kat inggagara na. Tapno siyak ti aggastos. Saan mat a big deal a siyak laang tinaggastos para iti date ni? Ti panangutang na ti jak magustuhan. Ay nawaw, relax lang, bes. Di mo unay panunutan dayta. First meet up mi pailaang ng imutang kanya. Ay, makapaturn off. Di ka agsao iti kasta ta ang mga nupudnumot piman ang nalipatan na tiwalit na. Bumawin tumot siguro ken ka, bes. Anya tararamidam dito'y balay nga eh. Imayak to may kuited tibingay mo, Lucas. Umanay mat siguro ti sangaribaw. Ay nawaw, sa di naman ang tinangalam iti dayta kwarta tumi. Di mon sa load sudan. Awatam kindi. Inton ko ang ibabaway.
Ay, sana. Uray libre latan, ti manang itulog ko kan kay Jili. Jacket nga awatan day ta kwarta. Ta sigurado adda kas ti nagtaudan na. Awatan kit din. Kukuam latan. Ay na, di ka man agin dididita, ta mukmutla kayat mo ti kwarta. Una nga, jak awatan ti kwarta nagtawad iti dagas pare. Jacket ti mairaman kada kita akalukwan. Okay, no di mo kayat. Kukuaklatan. Basta di naksing-singirin, ha? Anya launay ti pakarikot am Jesslyn anak ko. Itay pa'y adi ka makain na. Inblak naksamat din nitom iti Facebook nanang. Ay nawaw, apayain. Jakmat din maichat nanang. Amangan no adala ang problema iti Facebook na. Uray iti may nga account ko. Jak ma-search ti account na. Panagkunak kat nag-deactivate day jay. No kasta nga raw, by amon. Di mon pilitan. Amangan no nagbaliwan ti panunot na. Ay nawaw, saan amabalin nanang? Na, apay kumaasaan. Saan na pa'y abinayadan ti utang na kanyak? Ay nawaw, imutang pa'y gayam kun ka anak ko. Kumusta ngay na siya? Na-search mo ka din ti Facebook account ni Tom? Saan nga ro, Jesslyn? Ang mga no, nag-deactivate mo tan. Ay nawaw, saan na mabalin na? No di nakakayat, di bay amon bes. Di mo sayangan ti oras mo kenkwana. Kumaangam sayang ti inutang na, di na pa'y nabayadan, bes. Day talaang tirigat na bes. Ang mga no inulbudan na kalaang day dya lalaki. Makita day ta atom, talaga a pagsasawa. Kasano nga rod kat di mo matamo ti balayda. Day tan ti kunkunada nga scam at first meet up bes. Kalpasan nga in librem. Kalpasan a pinautang mo, saan matan a nagparparik na, ay nawaw. Makabulan ng tinapalabas. Ngamjaklat na makontak day je atom, bes. Anya nga tano, ipus mo ti rupa na iti Facebook, bes. Aywan anya. Ikam iti pagnakman na. Agrawam ti kasta a klase ti lalaki. Iso na lang ta sa bali mo. Naka-face mask diladawan na ang nakasave iti cellphone ko. Ay nawaw, mabalinan day ta. Saan nak nga ta katawaan dagiti tattao? Ang mga no ibagada nga uto-utoa. Saan kamat nga uto-uto, bes? Nagtalag ka laang mat iti dadya tao. Iso na laang, ta saan mat gayam ang mapagtalkan ti tao a nagtalkam. Awan matkit di Itagnak to a iti post mo, bes. Saludsudam laang no adamakin amamukin kwa na. Oy, Tumi, kita ang tagwarwaras iti Facebook post. Facebook post? Anya Facebook post day ta, pare Lucas? At damang sapsapol kang kanay. Kita man. At data, mingminga man na yung bag. Ni Jesslyn, saan kanay? Ay nawaw. Apay nga impusnak. Anya nga ti comment ko. Ibagak nga mamuka. Ay, sana. Saan? Ay sus, dagas kan. Natsamba mo ti palaban na babae. Ada nagchat kanyak, Jesslyn. Am-am muna ka no ni Tommy. Ay nawaw. Asino atomi? Ni Tom Tommy ka no mat ti usto anagan na. Kunak no taga Manila, taga Kabangibang matgayam a barangay. Asino day ta nagchat kan ka, bes? Best friend na kanumat. Amangan mat namang trip lang. Saan, friend? Ada insin na kanyak aladawan da. Iso ama sigurado apod no ti ibagbaga na day dya tao. No kasta nga rod, ibagam kan kwa na ang mapanta iti ayanda. Ha? Ulbud day di atomi. Jesslyn, anya ter aramidem diti balay. Long time no see, Tommy.
Kasano na mo ti address ko? Saanan anapatag no kasano? Ah, Ti kunam ka di kat saan ka asapulan, kalpasan ti naramid mo kanya, ha? Ha? Kamali ti babae abinik ti ma'am. ako agpalawagak. Ay sos, awanan ti rumbang ipalawag mo. Bayadam kit di ti utang mo kanya, tapno malpasan ti saritaan. Di mo pigsahan ti agsao. Nakababahin ka dagiti karubak. Sika tinagaramid iti kalukwan. Ket ita, sikamot laeng timang sagrap iti bunga ti dakas nga aramid mo. Saan ka kuman asingiran iti utang mo? Ngem na panunot ko, nga amangan no adopay ti babae a biktima. Pangasim, iti unag ti pagsaritaan ta. Ay saan? Dito yan. Taga Manila gayam ha. Pasensya ka na. Bayadak ti utang ko. Iso pangasim tagsardeng kan. Ikanak lang iti gundaway tapno makadiskitarak. Kano mabalin, i-delete mo kuman ti inpost mo aropak iti Facebook. Nakababain nga minan. Ay nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, no di mo kayat ti mapabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdum nga. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mala, agtugaw kan, tamangan ta, paseng anak kaw. Awan ka di maangot mo, nanang. Ha? Ay nawaw. No sa anak nga agbidot ket agap-gapo iti arubayan tayo. Ay, hun nga agpaisaw. Anya ngay dayjay. Makapaawan ganas amangan, nanang. Ay, adda siguro manen imbasura da. Anya kumangay, nanang. Siripong mankit di iti tawa tayo, anak ka. Rumwarak lang ang tamapan ko kitaan, nanang. Naglukon no asino tinang ibasura iti dayta. Nagsakit ti agong ko iti angot na. Diyak amo no karni nga ta dayta winon niya. Kag, anya ngay tinakitam pa sa ing anak kaw. Diyak mailasin no anya klase ti basura dayta, nanang. Ginaburan damot iti dagang kurang. Ay, nawaw. Nagsakit ti agong kan ulok iti angot na, nanang. Sino nga tamat ngay tiluko anang ibasura kadagita? Awan ka di nakita yo, nanang? Diyak nasiputan anak kaw. Ang mga no inranada itay aglutluto Naimbag kumaa, no iti batog da tinang ibasuraan da. Dito'y pailang mo't batog tayo. Bayam, tasiputak to no asino ti agibas basura iti batog tayo. Anya nga tano, iti salas pailang ti panganan tananang. Ay wunlat anak ko. Saan tamot ang makapangan dito'y kusina? Tadumanon mo't dito'y ti angot ti basura da. Nay, awan mo ti basura tayo, bakit? Ay nawaw, sakpay laang ti ko na role lakay. Imbasura kitayo na. Nasayata bakit? Sa dino, tinang ibasuraan. Ay sos, di mon saludsudin no sa dinong. Tinapatag at awanin ti makitkitam a basura. Sigurad mo mlaeng ati husto a pagibasuraan, tinang ibasuraam. Wun ka di ka madanagan, taginaburak mo't iti daga.
Anya, agkapi ka, taitimplaan ka. Ay, kwa, saanan ba kahit? Saanak nga kapita. Mangidasar ka langan iti kanenta. Sigurado ka? Uy, ala, mangidasar kan. Ala, sumarunuak taon. Agawaam nga ro, tapno saan nga agbaaw ti sinigang nga inlutok itay. Ay, nawaw. Anwam da kita adaga, anti pasing. Gaburak lang tiin basura da iti batog may buyet. Naangot nga men. Dumanon pa yan, aging gaya kusina may. Anya tim basura da ay, anti. Diyak amo no anya. Basta naangot. Diyak mo't nga ron nakita no asino tinang ibasura. Amangan mo't no ni Auntie Mercy manayin. Nga ta? Siguro. Masigurado. Da kayo matlatag kakaroba dito eh. Ay, narigat nga agpaiso ti agpabasol. Amangan husto ti atap mo, buyet. Tulungan ka namang bagkat iti daga, ante. Wan man nga rod, barok. Agyaman na klaunay. Apay nga ita ka lang, boyet. Saan ka di nga imbagakan ka ano mabalin, kat masapsapa ka nga umay, tawanan ti isaang may. Pasensya kan, Auntie Mercy. Ay di kagkasta-kasta si kabuyet. Inton kon, kisayak titangdan mo. Tinulungak pa nga min ni Auntie Pasing. Di mo ka di makita, binagkat ko ti daga nga intulod iti ayan na itay. Agsalsalod sudak ka din no nakita ka. Ay nawa, kat no asidag lang mo ti balayo iti ayan da. Manulang addang mo ti ayan da. Ang mabit lang. Anwan ayan ni Mari Pasing ti daga. Wano, agur-urnong meten iti daga na. Igabor na ka no iti imbasura da anaangot, iti batog ti kusina da. Ha? Amang ano da kayo tinang ibasura iti dayjay ah. Naangot mo't ngamin. Ura siyak tupay. Diyak maanusan. Ay sos, di kagpabaso lakas ta si kabuyet. Awan ti amok dita. Kan may sa, awan mo't ti maangot ko. Wan ta iti batog mo't ti kusina daan ti pasing tinakay basuraan na. Nagadulakit din nga ibagbagam. Ha? Dito yun ti kwarta. Mapan mon alaan ti ipapaalakan ka. Tapno makapagsagana ak matay. Ay nawaw, naimbaglaangan ta epektibo ting gabor mo adaga anak ka. Makalang abtamutan iti fresh air. Pudno launay, nanang. Ang nasken aduktalan tayo no asino ti agbasbasura iti batog tayo. Naimbag kumamot ano saan anaangot. Saan mat ta makaperwisyo damat, nanang. Wan, bantayak taw anak ka. No adda makita, ibagak tukang ka. Rombang nalaang, nanang. Tapno sandan nga ulitan. Sana gapot agul ulimak tayo kat ulit-ulitan damatan. Masapa ak ngagpalingke, nanang. Alas sa ispay laang mat iti agsa pa anak ka. Wen tapno saanan ang masapol nga agpila ak iti paradaan. Kun tapno makaawid ak tumat lang nga dagos. Nala, si kang garud ti makaamaw anak ka. Awan ka di ipagatang yun, nanang. Tay gatas ko laang, di mo liplipatan ah. Prutas yung ay. Nadapay kwartam, si kanton ti makaamaw. Ibagayo no anya ti kayat yun, nanang. Amang ano di yun to magustuhan ti gatangak. Ay naanak ka, sa anak mo't kat anartay. No anya ti adda, ay kati sulatan ah. Tinapatagkat adda. Ay sus, ni Mari Pasing samat jarimuan. Jak pa'y nagaburan ti imbasura. Nung nakariingmat gaya man. Ay, tinasayaan. Agin lalabasak pa'y laang. Tapno saan amakadlaw asyak tinagbasura. Ibatik pa'y laang to'y nakaikargaan ti basura mi dito. Ay nawaw. Ay, makapakigtot kamot, Mari Mercy. Kung ako sino ti magmag na bigbigat. Si kamat gayam. Sa dino nga iti nagapwa, Mare. Ay, kuha Mari Pasing. Di talaang, di ta tersena. Kasta ka day. Lumabasak pa'y Maray. Agpatuloy ka mo tapno saan ka amala daw iti papanam. Aguray ka. Oh, apay Maray. Adda manan naangot a basura ah. Ay, kuha, sige Maray.
umuna akong ang mga numaksat tilot-lutwak ngayon na po. Sapay nakaturog pa ilang ti asawa. Ay nawaw, kunak man no nagrubwat ka na nakaw. Ammo ko, no asino ti agbasbasura iti naangot dito'y batog tayo, nanang. Ha? Ni Mari Mercey, nanang. Iso tinakitak alimabas itay. Agdardaras. Kaslada itartarayan na. Tagayam nagbasura manen iti batog tayo. Ay nawaw, naglukon day ta akaruba tayo. Ibatik pay lang to'y basket ko dito'y nanang. Mapanak pay lang iti ayanda. Agsarita kami iti nalapat. Naglukon day ta tao. Dito'y pay batog tayo ti pagbasuraan na. Ay na, kaslasaan nga agpampanunot. Nay, anya ter aramidam ti balay ket bigbigatan maripasing. Apay nga imot mo ti basuraan may. Adda ka din ni Mari Mercey, pare Ruli. Ada di kusina. Madama nga kapkape mare. Ay, umay ko lang intulod ti basuraan nyo, analipatan na pare. Ah? At dayta, oh. Um, Bagbagaam to ti asawam. Amangan no ipagarup na nga extension ti paraangan nyo, ti batog ti kusina may. Ne, di ka maawatan maripasing. Idi pa nga dagbas basura iti batog ti kusina may pare. Di milaang ammo no asino. Kat itay, idi ko nakamapanak makitsenda, linmabas ti asawam iti batog ti paraangan may. Kat nay, nalipatan na pa iti basuraan nyo. Naglaingan ti luko. Agrason pa'y laang. Anya, Mabalin ka di makasaritak ti asawam, Rolay. sige. Mabit lang tayo ba? Ne, Mari Paseng, si Kamat Gayam. Wan, imay ko lang intulod ti basuraan nyo. Nalipatam ngamin, Mare. Ah, ay sus. Pasensya kan, Mari. Ngam nagkamali ka. Awan ti color green, abasurahan may. Orange laang. Ay nawaw, agrason ka pa ilaang. Ibagbagak laang tipod no, Mari. Ay na, di kan agrason. Ngamin, ni pare Ruli a mismo tinangibaga a basuraan nyo daytoy. Saan asyak ti irasraso na Mari Mercey? Sa anak nga ubeng. Anya kumapay laang ti pagreklamwam ngay. Saan abali taabuno mo't ti imbasurak. Saan mo't a plastik. Wen, saan a plastik ngam naangot nga rod, Mare? Dumanon iti kusina may. Kasano kami mo't a makapangan a nasayaat no kastalaang, Mare? Di ka man agarte-arte. Saan abali ta kumpus mo't dayjay. Abuno dayjay no kwa. No kasta nga rod, apay nga iti paraangan mi pa'y tinangi basuraam. Apay asaan nga iti paraangan nyo? Ay nawaw. Di mo ka di maawatan ti kunak nga abuno mo't laang. Abuno dagiti mulam asili ken lasuna. Naa, panagkunam kat sika ti naturay, Mare. Panagkunam kat sika ti husto. Ay na, saan asyak ti kasta-kasta, Mare? Ay, luko ka bakit Apay ngamin nga iti batog ti kusina da maripasing tinagbasuraan. Ay nawaw, may saka mo't troli. Saan mo't a plastik tim basurak. Diyo ka di amo ti kunadang organic fertilizer. Imbes nga agyaman, taadda libre nga abuno dagiti mula na asili ken lasuna. Ay, nawaw. Maditi kasta pa nagrasason mo. Na, diyo ka di amo adagiti basura a kunada a nabubulo ket abuno. No kasta si kangarod tinaturay Natorturay kangarod ngam ni maripasing. Ket sigod mat. Di ka kasta-kasta bakit Ingkanto kit di gaburan di imbasuram. Tatnosan nga reklamo dagiti ka aruba. Tanusaan, siyak ti mangitulod kan kay di barangay ho. Anya nga iti plano ni Mersay anak ka. Kanaw agaburan na ti imbasura na iti batog ti kusina tayo. Naangot nga minang. Diakon maanusan ti angot na. Ay, inbagak mat nga umay ngam awan mat. Talaga day at tao. Naka-feel-feeling. Nagturay at tao. Anya nga tanong gaburan talat tananak ka. Ay nawaw, saan nanang? Bayan nyo, tati naturay akaaruba tayo ti mga ramid iti dayta. Sino ti banbanugan na?
Hay na, mapan kayo pa ilang iti salas nanang. Itulod kun to iti kanan nyo. Di kay madanagan ta mapanak iti ayanda pare rulay. Numabalin ko makat gaburan dananak ko. Nasakit mo't ti agong ken ulo. Tasabali mo't ti angot tim basura da. Ay, uray siyak nanang. Iso akas taunay ti pungtot ko, di napanak iti ayanda itay. Kat, anya ti plano, Mersey? Gaburam ka di dayjay, no? Ay, busy akita. Di mo ka di makita, pasing. Ay, nawaw. Imbagak metken ka abay ampay laeng dita. Abuno met laeng dayta kunak langaruden. Tapno maabunuan met atimulam asili ken lasuna. Di mo kayat dayjay. Makatipid ka pay. Abuno? Ay na, nukas day laang ti angot na uray saanan. Uray awanan ti libreng abuno dagiti mulak. Naglalaok mo ti angot na. Di mi ammo no karni nga tawin no anya. Ay na, isarayo nga min titawayo ah. Da kami ti agadjas? Ay nawaw. Di kagkasta-kasta kunaknay. Mapan mo gaburan da jawin now? Kayat mo adumanon pa ilang ka ni Kapitan da ito ngay naramid mo. Di mapan kagreklamo. Anya ko maita. Di ka di mabain, Mersey? Di ka mabain amang ipaangot iti basura yo ka ni Kapitan? Sa dinuti pa na, Mare Paseng? Mapanak iti barangay hall. Pasensya ka, ngamnas ka nga ireklamok ti asawam. Na pride mo't ngamin. Ay, kwa Mare. Saklatan ti mga ramid iti ipaaramid mo kumakan kwa na. Sana mabalin pare. Ti kayat ko kat iso amis mo ti manggabor no anyaman day dyan naangot ngayon basura na. Pangaasim Mare Di ka reklamo ka ni Kapitan. Nakababain. Feeling tumat. Nagturay tumat ti asawam, Rolly. Di ka madanagan Mare. Ibaon ko iti ayan nyo ti asawak. Angam kaduag Sa nabalay tanalpasan ti trabaho, Mare. Tumakder ka ditan. Mapanta iti ayan da Mare Paseng. Kitaam nga agin ina na da tao. Ay, saan asyak ti babayin mo? Ay nawaw, apay nga min aya. Aramidam no niya ti paparamid dakan ka. Di nakpagpungtuton kunak na Unay ka matan. Di mo man ipapilit ti ammo nga uray kang malay. Ay nawaw, abuno tarupam. Dayjay ti abunaw, naglalaok a basura. Apay nga min aya makibibiyang ka si Karole. Tumakder ka dita. Ingkagaburan dayjay a basura. No di mo kayat agaburan, pidutem ta ibasuram iti husto a pagbasuraan. Di mo urayan asyak ti masuron kan ka. Ta talaga nga iparangguyod ka na. Ay na, agyaman ak unay pare Rolly. Si kalaang gayam ti kabutang ti asawam. Ay nawaw, awan anyaman na Mare Paseng. Pasensya kayon iti naaramidan ti asawa ka. Jak amo akas jeter aramidan na kahit. Bareng saan nan tumatan nga ulitan. Makitak mo't kat ti panagbabawi na itay, kabayatan ti panaggabor na. Talaga asanin ang maulit, Mare. Tanulitin na. Ay, siya kon, timang disiplina kin kwa na. Jak kanunungan, tikas diyang aramidin na. Ay nawaw! Respeto iti kaaruba kat kasapulan. Iti kasta kat maliklikan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken
ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Maray. Adda ka di ibagam, Dimsi. Kwa? Kumusta kumatitat daton ko kung ka? Damaga kuma, no adamula namnama. Kinapudno na, Dimsi. Adamot panagayat ko kun ka. Iso na lang, takas lang mabuti nga. Ha? Apay nga mabutang ka ako ng mic. Amangan mo't no pasangitan nakto. Ah? Amangan no isukat nakto inton maumakan kanya. Ay nawaw. Ay, santo ama pasamak ti kastamaray. Ikarik, adi kanto pagsangitan. No lakit dita, aklunan na. Dimsi. Ikarik ngayon ton agasawa tan taon. Di kanto paldaangan maray. Di kanto agrigat iti denak. Di kanto agtrabaho apulos. Aglutaw, aglaba, aginaw, agdalos. Kin aminan. Trabaho to amin da kita. Ha? Ay labyaw, maray. Sige, wanan. I love you mo't, Dimsi. Ay nawaw. No kasta datan. Wan, Dimsi. Yes! Yahoo! Ay, thank you, Amaray. Kat I love you manan. I love you todo without pray now. Nanang! Nanang! Aw, apay, Ay, no? Dimsay. Naragsak ka mo, tanakaw. Mga asawa ko, Nanang. Ah, kaya't mo asawan. Inaklon na kan ni Maray. Wun, Nanang. Ay, jak palos po sanday jayan. Isong asawa ko, dumanon tayon. Ay nawaw. Katadda nga rod busbusam para iti panagkalay saya. Ada, Nanang. Ado! Ada mo urnong ko. Manipod iti panagpaspasadak iti tricycle. No kumurang di umutang tayaw. Anya, Makamuditan. Tinapatag ka maikalay sa akon ni Maray. ay katsika ang nga rod Dimsi anak ka. Una nang, ikalay sa akon ni Maray iti kabiitan na panahon. Iti kasta, makaanak kami pa iti nga dusina. Inem a babay, inem a lalaki. Ah, Pasig to anapipintas ka naggugwapo ti pasngay ni Maray nanang. No kasta, nobyo mo ni Dimsay, ading ka. Un manong, kat agkalay sa kamin iti mabiit. Ay, nasaya at ano kasta. Sang buto niyaw, tanay. Dandani kayon matinag iti kalendaryaw. Wan nga rod manong. Barang makaisang but kayo pa iti maysa. Uno, uray dua kumamay. Tapno manayunan mo ti apo ko dananang kentatang. Ay un amanong, kat masigurado. Napipintas kan nagugwapon to ti agbalin nga anak mi kin ni Dimsi. Ah, Saan akas kadagiti dadduma dita? Saan ang mailadawan ti rupa dagiti anak da? ay nawaw. Ay, aguyaw ka man nga tanading ka. Maditikas ta. Sana nasayat nga ugali ti aguyaw. Ay nasaan a panaguyaw day tamanong? Ibagbagak laang ti pudno. Kitaam ni Samantha a kaaruba tayo. Nakapimpintas. Ng pandek mo di nakiasawaan na. Ah. Iso nga awan papanan na no di pandek mo't laang dagiti agbalin nga anak na. At dapay anak da ako gangi. Pandek nga agpay so di asawa ni Samantha. Ngam nasing pumait. No siyak lamay sa adayo anapat patag ti ugali ngam ti langa. Iso husto ko manday ta apan uyaw mo ating kaw. Ay sus, dakes nga uyaw ti pada a tao. Ay nasaan nga uyaw day tamanong. Ibagbagak laang ti pudno kunak manan. Naa. No apay mat ngamin akinayat ni Samantha day di alalaki Kano nagadumat ti nagtataer nga agar-aram idi kankwana. At dapay lakay abak ng ide. Ah, Kat sayang laang ti kinapintas na. Tanagtinag itikas kin ni Gregorio. saan asayang? Ngamin, naragsak mo ti binukul da pamilya. Kan may sa nasisingpet, kan responsable dagiti anak da. Naggagagdang ubing. Sana kas ka dagiti taddo mga ubing nga feeling back nang.
Napintas da kang gwapo da, ngam nagsasado damay. Kamo dyan na. Nalpas mo ilati kasartan bakit? Un nga rod lakay. Ay na siya, kung ti kararagsakan ang lalaki dito'y lubaw. Ngamin, nakaasawa ak itinapintas akas kang ka. Oray siyak mo't adim si. Naragsakak mo't. Ngamin, nakatataar tinakiasawaan. Ay ka, agar amid tangarod adagosan iti baby ta. Kaya't kung timadaan iti anak, uray may sa dosina ko mati kaaduna. Sakit pasig agwapo kan napintas. Ay nawaw! Ay na, nagadungayin tamay sa dosena dimsi. Ay kawa na, tapno adan to katulungan tangag trabaho. Kunada nga rodan, damor, damerier. Ay nawaw, mayatak itikas ta akin na ado ti agbalin nga anak ta. No, sika ko mati agsikog. Ha? Siyak mo't agsikog. Ay, Iso nga umanayin jay maysa, wenod walaeng nga anak ta. ay nawaw. Ay siyak ti masurot, ngamin siyak mo't ti aganak. Saan asika? Oh, naawatam. Ay, Kat, kasano nga manong dimsay? Nakabukal kayo kaden kan ipagmaray? ay, win, madama ang mabubuo, ading ka. Kumapoy kan sakit di manong. Agdwa tawanan tinapalabas manipod nagasawa kayo. Ngam aging gaita, awan pay laa. Manarimaan pa lang nga road. Madamatipan nakaaramid na. Dahan-dahan ako na da iti Tagalog, ading ka. Iti kasta, planchado ti pan nakaramid na. Ay sos, agawaan nyo tanay. Mapanan titawan manong. Uwing ka di. Patsek adandanin agsikog ni ipagmaw. Paspasan nyo kumamat kayo. Tanay, masikukak manan. Ay na wow. Manayunan man nga rudo na iti may sapay bardangisit ti pamilya yaw no bilang lang. Bardangisit lang nga rudan. Logpap ti agong da. Na Ay, pasensya ka natin ko No danto mo ngamin na po daw nga agar-aram idiking ka. Ngamjay mo bardangisit ti kinaya mo. Ay, di ka masaksaktan Ngam po mo ngamin anangisi ni bayaw. ha? Ay, pagan anumot ngay tinapudaw no sadot kan artak mat. Pagan anong mo ti asawa nangisay no saan mo mo't ang display ti kaduan ti tao. Oh, kakasila ang dagiti anak mo iti uyaw, ading ko. Awa mo naluto amakan. Sapay mabisinak. Una yan. Bakit? Yahoo! Adakon bakit? Sa dino ti ayan, Mau? Ada ak dito'y kwarto lakay. Agbuy-buy ak iti TV. Ay nawaw. Maya mangag paiso ti iladam di tangag buy-buya iti tibay. Ang mawam mo naluto amakan. Ay naapaw agkaiwara ti mainnawan iti kusina. Ay na, nagluto ka mat kuman Naginaw kun nagdalos ka. Ay nawaw, di mo't kinunam ide, asika ti mga ramid amin kadagita. Ha? Kinunam ide, ano agasawa tanton, kat di nakpagtrabahuan. Iso arumbang laang nga road, asika ti mga ramid amin kadagita. Ta isumat nga road ti inkarim, saan ayadim si? Ay nawaw. Malaing ka aginaw, agluto ka mo tin, tamabisbisin akong. Di nakdisturbon, tagbuy-buya ak. Ayaban nakto inton makalutukan. Nawatam. Ay nawaw. Inayadam mo't ati mga nanakaw. Ay unay kan. Kaskalasaan anang nangan iti manunga aldaw iti kasta pa mayam. Nakasta unay nga ron tibisin ko na Ninayadam ko na ang mga numaltutan ka. Ay na wow. Ay na nabsuga mo langan. Apay, awan na luto ije balayaw. Taapay adito ka nga imay nangan. Kuha, nanang. Awa nga ron. Saan mo ta nagluto ni Maray? Anya, nay, apay ngay asaan na naglutaw. Ay na. Katam mo na mo't nga agaw awid ka iti aldaw, tapno mapan kamangan.
Jak man amo nanang. Kat kumusta kayo mutan? Apay, saan pa'y nga aginaw ni Maray? Awan pa'y ayan na buuyo, anak ka. Awan pa'y nga rod nanang. Ay, katlalay ngam ngamin ah. Kasanungay amatong paljay kunam, amang puli ka iti gwapo kan napintas, no agkapoy-kapoy kamat. Uwan ka di nanang. Adan to. Patsik adandanin agsikog ni Maray. Sigurado agwapo kan napintas to ti agbalin nga anak may. Saan apandag? Saan mo't anangisit? Kun saan ako gangi ti agbalin to nga apo ko yo kanyak. Natundiris to ti agong da, kas iti agong kaw. Saan dan to alugpap, akas kadag iti anak ni Rika. Ay na, aguyaw ka man ako na nakaw. Saan mo nanang? Awam mo't uyo-uyawag. Ibagbagak lang ti example. Uray panda, kugangi, kas kada nangisait, no nagagat kan nasisingput damat, awan parikot iti daita. Unangam saan mo't ama ibagay iti rup-rupa da. Oh. Ay na anak ko, ugali ti kapatgan, saan kat alanga. Ay na, napataglat ti lang mo nanang. Iti kasta, proud ka maut amang i-display. Kasi ugali ken langa ken ugali, agkadwa dagita adwa. Dayta ti makuna balance. Itala madlaw ko abakay. Tiyan niya. Saan mo't gaya man napintas di asawa ni manong mo asanay? Ha? Nasabat ko ngamin itay. Permit ipanangisem na kanya. Rumrumwar pa iti gugot na sika. Wen, talaga arum-rumwar dagiti gugut na no kasi nga umisam. Uy, kanod. No nakatalikaw. Apaw! Nagsiksay. Ayaw! Ngum no sumangon. Ay na! Apaw! Apaw! Kaslag kisiw nga udang. Kuno nagwapo mo ni manong mau. Apay nga, kas niya ti inasawa na. Dayta ti jak amo dimsi. Ayun, imay gayang binulod ni bayaw mo abardang isit tay karamatilya ken pala itay. Ay na, grabe ti payuod na. Kaslasaan ang nagdigdigos iti makabulan. Ha? Ay na, nagaputak pa yun Tadyak mo't maanusan ti angdod na. Sapay naganglit. Urayak laag bakwar itayon. Ay, nawaw. Ibagamtuman iti kabsat mo. Tani, kababain mo maangot ti daduma. Ha? Ay, win. Ibagak to ka ni Rika. Dimse, rumwarak. Papanamaya bakay. Mapanak man agpagnapag na ijay ili. Maburing ak dito'y balay. Anta kwartam? Awan nga rod. Mangted ka man. 1, 2, 3. Antoy. 3,000 tayo ta. Nayunam Anya? Nayunam ko na. Anayam 5,000. Ay, nawaw. Alan nayunam mo. Tapay. Panganan mo iti kwarta. Mapanak agpa-drawing iti kiday. Iti kasta, ad-ada pumintasa. Ay, nawaw. Mutuyan at tinayon na. Hey, abaw. Mabilang raw. Ta mga alak pa iti wallet ko. Dara sa mga rod tadyak maladaw iti papana. Dimsi, Apay bakay? maditibagpagit, aglaladotak. Kasla kayat ko ti agid-idang agmalmalang. Anya? Ay. Amangan no aginaw kan bakit? Salakay. 2 bulan nga minan kat ajak nagbinulan. Ha? Agpaisaw? Ay, nakasta. At nangarudan bakit? Nakabukal tan iti baby ta. Siguro ngamin, adot ijak magustuhan nga angot. Kan agbiro kak itinaalsam. Ay, nawaw! Ay, sus, masikog ka nga rudan na talaga, bakit? Ay, na, maragsakan na unay, bakit? Kamod dyan na, maadaan tamila iti anakain. Ikatangan nakman nga rod iti mangga, santol, salamagi, kan aminan anaalsam. Makapangpanganak una yun lakay. Sige. Mano akilo ti kabalam nga ibusahin. Ay, ayatak nga asawak. Ibagam tayo na gumatangan. Kan makasidsidaak pa'y iti paltat, jay tinunong, mangala ka jay dakal, wan. Win. Sige, ibagam amin no niya ti kayat mo. Gatagag amin parakan ka. Maray, my loves.
Mano abulan nanday ta si Kugmaw, maray. Inam abulanan ananang. Nay, inam abulan laeng kasta una yung tidakkel na. Awan nga rod nanang. Marigata nak ngagkuti-kuti. Nagdagsan ngamin. Nagpa-ultrasound ka kadain. Saan pa'y nanang? Nay, apay ngay. Rumbang laeng ang nagpa-ultrasound ka kuman. Nanang, agpakuyog akto kinidim si Inton bigat. Ay na, nagsaya at ti Diyos ka na tabakit. Agasam man, inik ka na taadagos iti duwa nga anak. Wan nga rod lakay. Isumat lagayam ang nagdakil ti tiyan ko. Kambal mat gayam ti inawag. Ba nag-apakaragsa ka kunay bakit? Duwa adagos ti anak ta. Wan angam nagrigat ti agaw awir. Sigurado ang marigatan ta nga agaw awir lakay. Hindi mo pagparikutan day tabakit. Ay abantaan ni nanang. Isu ti mang tulong kadata ang mga iwan kadagiti kambal nga anak ta. Sikat ti makaam mo lakay. Uwan bakit? Ay no, magagaranak una yan ang makakita kadagiti ipas ngay mo. Gimsay, Ay, nasayatad na kayo nanang. kumusta? Naganak ka din ti asawam. Ay, saan pa yung rod? Urayin da ka na, no kabailan na nga aganak iti normal. Hanggang saan? Ay sus, kapilitan nga isisaryan da. Kasta ka de. Una nang. Ay katsapay kumaat ang makaanak iti normal. Sapay ko mga rod nanang. Ay, urayin da dito eh. Adalain na gatangan biit. Agsubli ka dagos nanang. Sige anak kaw, darason kumalaang. Nasaya at adakan dim sila kay. Uwan bakit? Ayan na ngay dagiti anak ta. Dagita daman o. Adada ditakli. Ay, nawaw. Ay, kita man. Hello, baby. Ah. Na. Apay ngay. Ni, apay lakay. Kuha. Kaslada mo na barnisan. Ay, isti, na itunaw. Kayat ko asaway na, ay na po. Kasta unay ang isit dakin. Ay, apaw. Kaslamot tinag na antipison dagiti agong da. Wan nga rod lakay. Ay, bakit? Sigurado ka, nga iso dagiti timpas ngay mau. Ay, ang mga nuno isukat. Siyak lang tinaganak iti kambal itang aldaw lakay. Iso nga awan sa bali apaka iso katanda. Iso dagita dagiti anak ta. Ay. Agpudno ka kanyak maray. Ni, anya ngay kumatiipudnukon ka dimsi. San sa masyak ti amada? Anya, isus, di ka kumamit agsao iti kasta Amumit asi ka lang ti lalaki iti biyag ko. Aha? Apay ngay nga ron kasta ti lang dagiti anak ta. Apay ngay, asaan damot nga imala iti kinapintas ken kinagwapo ta. Nagtundiris mo ti agong ta. Agam, ay. Apay ngay alugpap ti agong ta. Ken kasta unay tingisit ta. Kuno na po daw ta mga agpadpada. Itala ang maamiris ko lakay. Ti anya. Panagkunak kat gapo da ito iti kinalaing tanga aguyaw. Anya. Ay na, dim si anak kaw. Aklo naman ti kinapudnaw nga anak mo dagita. Iso dagita, dagiti imputot mo nga impas nga iti asawam. Nanang. Saan anay sukat dagita nga ubeng. Talaga aday ta ti inted ti apaw nga anak yaw. Agbaliw kayo mo nga taita na nakaw. Ha? Nanang, No idi pay lang nga ibagbaga kadakas ti aguyaw. Tano inuyaw mo ti may sa ataw. Kasla inuyaw mo matlaang ti Diyos. Gaputa inuyaw mo dagiti pinarsuana. Agbalin ko mga adal kada kayo daytoy anapasamak anak ko. Ay, nawaw! Madingamin ti agoy uyaw. Tama nga no agbalat to amin ken ka, dagiti insawsawang mo inton maudi nga aldaw.
Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyati ko nam itayan, Roland Lakay. Mapanak itayan damari di na. Ah? Ay nawaw. Anya ngay taramidom itay. Kaya na makipurdiya. Ripirin mi kano ti kusina da, bakit? Nukas na. I-renovate damutan ti kusina da. May kaya di ure palawaan da pay. Anya ko matibibiyang mo nga Hasmin, bakit? Ay nawaw. Nakita dala ang ana-renovate ti kusina tayo. Ipa-renovate da kanumat ti kusina da. Anya ko matibibiyang mo. Kwartada mo ti usaran da. Nuray pay, naglawag nagtutulad da kita akaaruba. Tunggal adda makita da, aramidan da mat. Ha? Makapasuron ti kastangog, ugali da. Lumabasak pa iti paraangan nyo, manang Hasmin. Ay mabit man laang bakla. Apay ka di? Aday bagam? Gayem mo ni Dina akaaruba tayo. Saan ka di? Wan! Nasingad agayem ko ni manang Dina. Apay aya? Nadamag ko nga main nga ipa-renovate da ti kusina da. Sa dino nga'y tinangalaan da iti kwarta nga usaran da. Agraman ti kwarta nga usaran da pagpa-renovate? Sa lodsudan pa'y laang mat? Una, tapna mukman. Ay katangdan ni manang Dina Tidaduma, tubo na kadagiti lako na asabon kan make up. Nagpa-renovate kami lang iti kusina mi idi na palabas abulan. Ipa-renovate damat ti kusina da. Ay na, di mo ibaga nga agraman ti panagpa-renovate ni manang Dina iti kusina da. Kat masapol nga ipakada na ken ka manang Hasmin. Nay, Ay, apay akasta ti lang nga imay dito'y balay bakla. ay masurunak iti dayja Hasmin manang Dina. Ay nawaw. Anya manan ayati na isawang wino inaramid day ta akaruba tayo. Ay na, nasakit man ang tinakam na ken ka Anya? Ne, apay ka numanan? Awan mo't ti amok abasol ko kinkwana. Awan mo't ti nagapaan may. Ay, nasakit tinakam na. Ngamin, imparenovate yung ti kusina yun. Sinalodsod na pa'y nga ruwan no sa dino kano tinangalam iti kwarta ngayong gatang mo iti materyales. Anya nga'y kumatibibiyang na? Ay, ewan ko dun. Talagang nga aging gaita kat kontrabida day jay akaruba. Ay, talaga anarigat ti umasinso ita panawan. Agungat dagiti kaaruba. Ay, sinabi mo pa. Agasam man day ta a renovation, Roland. Makabulanan day ta. Kat kusina laang matdadi na ti renovate yo. Una, ta medyo komplikado mo ti disenyo na. Aya, Wen, pakargaan da pa'y kano iti tiles. nukas na. Details gaya man ti kusina da. Wen atap no nalakakano amandalusan. Saan mo't amasapul at tiles ti usaranda? Maan-ano ayan ipasiminto dalangan. Ay nawaw, mangrugi ka man ako nakon bakit? Put no, mate. Masapul aya at tiles ti usaranda.
No impasiminto dalaang kuma, di nakatipid na kuma. Apay ngamin ay apakibyangan, bakit? Saan mo mo't akwarta tinaigatang kadagiti materyales? Wano, ti kayat mo, ipakada na paikan ka ti amin nga aramiden da? Naimbag man, ta na iparenovate yung matlaang ti kusina yung antisusing. Wala, ta inkarigatan mo't ni Dina nga inyornungan. Damag ko, kat details ka no ti kusina yung ante. Ay wala, tapno na la ka madalusan. Sayang ti kwarta yung antisusing. Nakatipid kayo kumano impasiminto yung latan. Kun nalaklakat ti floor mat, ante. Ay kwa. Ang sa bagay, nasaysaya atan ti kasta a plano ni Dina, tapno adda maipalastog na. Ay nasan akasta balasang kaw. Ay nawaw, di kay agrasunen antisusing. Ngamin, amok akayat laeng ni Dina nga adda maipalastog na. Saan lang aday ta? Kayat na ti makikompetensya kanya. Ay nawaw, kasta tiin baga day Jasmine kada kayo nanang? Wow, hindi na anak kaw. Ay una yan ti kasta nga ugali na. Ipasa na payla ang kanyak. Sa anak mo't aparang mag-a. Amangan mo't nupod no ti imbaga na. Nga ipalpalastog mo ti details a kusina tayaw anak kaw. Ay nawaw, itian niya kumaaga po nanang? Saan kong aramid ti kasta nanang? Sa may sa, busy ak. Awan ti oras ko para iti kakasta abanag. Wan mo't kit di Ay, bayan nyo. Kasaritak to day ta akaruba tayo nanang. Ay so, sana na nakaw. Amangan no aga pa kayo pa'y. Sa anak ama kiapa nanang. Ipalawag ko laang ti amin kinkwana. Tapno saan man akom kompormi ti lawlawatan na. Naimbag abigat mo din ha. Anya ti masapol mo. Imayak, takayat ka ama kasarita, Hasmin. May papanitian niya. Naibagam kanukat kaninanang a planok nga ipalastog ti details a kusina may. Ay sus, awan imbagbaga kakasta di na. Ay namare, di kan aglibak. Ay na, nuapay ngamin ang masapol at tiles ti usarin nyo. Mabalin mo't nga ipasiminto yung latan. Ay nawaw, agraman ti kusina may pakibiyangan pay, Hasmin. Ti kanyak laeng kat nakatipid kayo kuma no saan at tiles ti materyales ang nausar para iti kusina yo. Ay una yan ti kasta nga ugalim. Pakibiyangam laminan. Ay na, saan mo't ibagbagak laeng ti practical a solusyon. Mala, di balay. Intun addaman ti iparenovate ko. Ipakadaktukin ka amin. Iti kasta saan mo't anakababain kin ka. Sana nasayati kas tangar aramiden bakit? Ay na Roland, suggestion laeng mo't dayjay tapno makatipid na. Tanya ko mati bibiyang mo. Bayam nga aramiden dati kayat daa. Sana balay, tasaan ka mo't aman ano. Kain, kwartada mo't ti aramatan da. Unang, Ay agsardeng ka man. Sana nasayati kas ta. Kaslasaan ka anaragsak no adda ka aruba tayo ang mangiparenovate iti balay da. Kasta mo't nag iti ka aruba gumatgatang itilugan. Apay, anya launay ay ati apalam kadakwada. ay so, sa anak nga umapala niya. Oho! Amukong ti ugalim. Saan nga apal dayjay kunak lang aruden. Suggestion laeng tapno makatipid damat Ay, aganad ka bakit? Ang mga nuday nga aramid mo kat pakaisagmakan tao. Ay na wow! Naladaw ka magngay-may manang di na. Iso asyak pay lang tinangasikaso iti kliyentem ko ma. Wan nga rod bakla. Sa di mo nga min tinapnapan na maya. Apay nga itaka lang nga imay. Ay na, di magasak pay ngamin iti ayan da Hasmin. Talaga akong trabida na dya babae. Apay manan aya? Naibaga na kano nga inpatiles ko ti kusina may takayat ko lang nga adda ipalastog ko. Ha? Mabalin kanumat nga ipasiminto latan tanalaklaka kano ti floor mat. Ay na wow! Tanya ko matibibiyang na maipapan iti day ta abanag. Kit kwarta mo tinaramat mo ha?
Day takot nga rod bakla. Ti kayat na siguro akat agpakada tayo pa yung umunakin kwa na. Ay nawaw! Iti anya gapo? Una, tanarigat matpiman no maartapan tayo ida. Ay, makabanog dagita at arakan ti kaaruba. Ne, apay man na nanang. Dumanon da dito'y paraangan tayaw. Mabambanugak nga agdaldalos iti rugit da. Kat no naaladan mat. Ngam nadadaal mat nga mintigay tayo anak ko. Kita man, no aglanglangapay agay dayta. Ha? Ay, uwan nga paiso. Yan tangay at damot tinabati iti kwartaan na i-budget para iti kusina tayo. Iso ti usaran tayo apang patarimaan iti gate tayo, nanang. Uray, di simple latan anak ko. Wen, narigat mat lang no espesyal ti gate tayo. Agungat dagiti kaaruba. Talaga akasta dagiti tattao amabuteng amaartapan anak ko. Ang damat nagbati, iti ginatang ko ang materyales, manang dina. Mabalin nga alaam tayo jay. Nayunam tulaangan, tapno mapatarimaan nyo adagos ti gate yun. Ay na, nakakaasimot niyan ti susing. No kanayon ang mapan iti paraangan yun, dagiti tarakan ti kaaruba. Ah, ay, nakababain mo't ken ka bakla. Anya kumangay mo ti pagbaidan. Alaam kit di, ta isupay nga aramatan yun. Wen man nga rod bakla. Alaak to, inton madamdama. Ay, girl! Di mo liplipatan ti agpakada iti kaarubay yun. Ang mga no agungat, no patarimaan nyo ti gate yun. Sapay sa bali ti ugali dagiti akaruba tayo. Speaking of kaaruba, dumagasak to iti ayan ni Hasmain madamdama. Ibagam tumot lang kan kuha na ti planom nga aglako ka iti street foods iti ayan yun. Wen, kasta ti aramidak bakla. Ipakadak pa'y nga umuna iti kaaruba may. Sabali ti panawon ita. Agungot ti kaaruba, no makita da nga mas asinso ti pada da tao. Ay na! Sigurado ang mabwisit day jay no kasta ti aramida manang di na. Ay, nasaya at kit di tapno makaamiris matan. Nanang, da kayo pa'y lang ti makaam mo iti inapoy nga ilutlutok wan. Sa dino ti papanamaya anak ko. Mapanak lang iti ayan ti kaaruba, nanang. Anya, Adalahang napatag amapan ko ibaga ka ni Hasmain. ay nawaw. Anya ti ibagam ken kwa na aya. Mapan ko lang ibagakin kwa na ti planok nga aglakaw iti street foods iti paraangan tayo. Agraman ti planok amang ipatarimaan iti gate tayo, nanang. Amang no agungot da dyan no saan tayo nga ipakadakin kwa na. Unay ka na anak ko. Agraman pa ng tarimaan itigay tayaw, ipakadampay iti karuba. Una, di mat isuti kayat nananang. Samay sa bali ti panawon ita. Agungat dagiti kaaruba, adi na kayat ti maartapan, nanang. Nang runa, no makita da nga umas asinsuka. Ne, anya tara aramidom dito balay di na? Akwa, adda ka din ni Hasmain, Roland? Ay, ada di kusina, agkap kape. Kasta ka day. No, damasapol mo kan kwa na. Umunag kalatan iti kusina, taag sarita kayo. Saanan, Roland? Madamdaman tulatan. Ay nawa, umunag ka na. Tapno agkape ka time. Ano saklatan ti aguray dito irwar? Adalaan ko man napatag ngay bagak ni Hasmain. Ay, kastaya. Malang rod. Mabit lang, taayabak ti asawak. Wan man, Roland. Agyaman ak unay. Bakit? Adda ni Dina itirwar. Urayin na ka. Anya ka naman ti masapol day ta kaaruba. Diyak mo. Ay nawaw, sinaludsod mo kuman Ay na, si ka nga rod ti kayat na akasarita. Ay, anyaman nga tantibaga day ta atawa ay. Di na nga rod ibaga. Ala, rumor ka. Itay pa yung urayin na ka. Ituloy mo nga rod ti agsagad. Wen, bayam ditan. Syapton ti makam mo.
ti masapol mo, di na. Ay, kuwahas men. Umay ko kumasaludsudan. No mabalin nga aglakwak iti street foods iti paraangan may. Narigat mat ngamin ti agnegosyo no sa anak apalubusan dagiti kaarubak. Anya, Mabalin ka day, hasmen? apay mat asyak ti pangibaga amngay, anya kumangay ti amok dita. Ay, amangan ngamin no agunget ka no agnegosyo ak. Nakababain matkin ka. Saan lang nga dayta? Planok matlang apatarimaan ti gate may. Ngamin dumanon dagiti taraken ti kaaruba iti paraangan may. Ay, nawaw. Panagkunam, anya nga tati mabalin a disenyo kan pintor ti patarimaan may agay. Ay, di nakbuisitan si Kadina. Big-bigat. Saan ka abuubwisitan? Agpakada aklaang kuma, kan dumawa takmatlangan iti suggestion mo. Panagkunam, mabalin ka day akas iti disenyo ti gate yu, ti disenyo ti gate a patarimaan may? No awan tinasayaat nga ibagam, pumanaw kan. Di nakbisitan ko naklangarudan. Ang oray simple laang siguro ti disenyo ti gate may. Tapno iti kasta, ti gate yu latta ti kapipintasan. Numat may papan iti street foods alako. Mabalin siguro ti fishball kan kikiam laang anya hasmen. Saan ka mat siguro nga agungat anya? Pumanaw kan iti sangaw. Di mo dadaulan tal daw ka. Unay kamot ngaminan bakit? Oh, apay. Gusto lang tinaibaga ni Dina itay. Di mo't isuti kayat mo ang mapasamak. Makaungat kan tumo ngamin no adda ka aruba nga umasinsaw. Anya, hay, makapabwisit at talaga. Anya nga ita, si kamot lang tinabwisit. Takasano mo ngamin. Tunggal adda aramidin ti ka aruba, masapol apakibiyangam. Nagadungay bagbagam. Kat, masapol nga rod nga umay na ibaga dagiti plano na kanyak. Sapay kasjay ti tono ti boses na, kan nakababain ka dagiti nakangag. Ito maminsan ngamin. Di ka agbalin akong trabida ba kahit? No adda ka aruba nga umasinsaw, di ka unay sumanao. Di ka agpakalaing, no di mo kaya't akasta ti mapasamak. Ay, no sa anak laan nakapagtapil itay. Ay nawaw, guston bakit? Pagamirisam day ta napasamak. No adda ka aruba nga umas asinsaw, ay kahit palakpakan pa ida ah. Saan na deta kumkonformity ang kalawlawatan? Ay, nawaw! Progreso ti pada a tao ket saan arumbang nga apalan. No diket agbalin ko mga inspirasyon ken pagwadan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.